wikwatio kana musiaisia wa Mutongo TV na mwithukisi wa Mutongo FM watinda ne saa muthenyani wa umundi twi wa chumwa matukoni miongo ile na nyanya mwini wa thandatu mwaka ni wangili ile na miongo ile na thandatu kalibu na moko ile ndeni wa kilungu cha yukumbia siasa otundu twika kila wa chumwa twatiana wa chumwa mvetu na kuyetwe kiwaye tukethiana ingi va mitambo nikendo sithia twaende na kunena nia yulwa maundu alama ende na kwikinyia muno vande itwe ya Kenya maundu kivathukanganyo na chumwa niki kwi na maandamano alame vaniwa kutwiwa wa kanani mana twaiwe indi utalo munini we yumilie wa NND tuina kusia sieko taila sietha vau itina wa maandamano langi methitwe maikitika vande itu ya Kenya na umundi nenda tusisie maundu ala methiwe kana maoneni kivathukanganyo ma tongoi itina wa maandamano asu na tumanyene masomo meva twelito soma itina wa miatiano isu ya wa kana na twende na mbe tukulanya mokulio yolo wa ndi itu ya Kenya yo maundu meokonia maandamano ni mailite kana maandamano timo usungi okutu itatu kulanya mokulio asu na atongoi na kuwevo musesia uyume maoni maku yolo wa miatiano vande itu ya Kenya likana serikali ni minise na kuleana muno na maoneni ma atongo imangaliko ya olei maoneni makana niyo yetha yungami mboleli ilasi yetha sivalania muwa wande muno kabina kala kwi maandamano chumani ki mbe wa maandamano sukutwa iwa nitunoni Mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ayitula muti serikali ayeya akenya maikathi maandamano ni nondo serikali ni vangithite mboleli ile itonya kwitha yete wanangiko na kuumesia NND na kwananga biasala sio na inde kabindani kau Mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na kiache no nginya siani la siatiwe ne thayo lilikanwe ku islamia atiano ne isu na yetu na moni evo ndeno wa miatiano isu na yo serikali ngalikoni ayo ya seve ateti monoma olei alama ende na kanala methito maivangithia mboleli na ende ndeno wa kilingize kiu maandamanoni aya twinona mboleli otondu twithira twisiona pau etina mawoni maku nemeva yolwa miatiano yesu na vitie kwi wa kana kiralo cha miatiano yesu nikinaithiwe kiania kana uyona maandamano asu ne mana atulile Mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka aine na omonde kanisani wa AIC ngalawasiana manga ni whether aiweta kana maandamano asu mana ende nesa kana mana success kuwe na successful ni mana ende nesa undo violate ati atula muti serikali undo wakusia andamani alama nenda pamwe na mesie ya alama atiwe ni thayo kabina kalama nenda kuya mala vaya mbungeni mawoni maku mokulio ngitha ndio saa kwisila namba yotumani mukuve ya ile itatu kenda imwitano ile itatu kenda imwitano na mitandao ni ya mikomo kanilie Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV Stock FM official and then wa page yetu ya radio kana Mutongo FM ni Mutongo FM sio page yetu ya Facebook kwa huwa ndo miotomani kukuonde ni ngwetha ndisoma na wafika Facebook enda ushare ni kenda usethia netwanena nia kwa wingi na indi namba ya simoni noti monza kenda ile 55300792792553 ngosa simu otwende na kilungu kalivo tutambanie nginya muthia yani twera saskiro kwanzo mo na indi aini mako ni mavikie ateo senator wa county ya Makueni Dani Kitonga Manzo ndana ambo vika enzi yani ni ukite ni umwekati wa Tongo ima Wiper alama atinda na party leader wa chama kio cha Wiper Kalonzo Musyoka kuyangala kosiana manga ku eonzi yani ange ovika na okane twitha twikwatiania nake ndini wa kilungu indi kwa oyu my brothers ni kwati mwatinda nesa na mwatu nesa si umwisu tutelona na vai kumbini ni kwatia yumwanya ni wako utumusembai itunene ya mukamba na rangi ondema sisi matea kamba umadhochi kilunguni cha kumbi tuambie. Asante. Chambe ni kwamba kutungia muvea Erastus mundu wa kututocha kana kuona pe usio kuntocha kisasa nikienda tu ketinene na kamba kuisila kipindi kicha ikumbi kwa masito nitawa Nicholas Mwemamuli mwana Mutangwa kuma vandu veta wa Kathiani ye Machakos County kwitu ni vandu veta wa Mangani na no usio kethia nitathuthania tikanena yolwa siasa maundu ala methiwe tikasisia ondu mautongo imaili ma kisiasa ngendo kethia nitatavia NND na itanena na NND ngendo kethia ni mama na undu onthi yende kwa uni muvea muno na kwa edukisia na asisia
ni asanti nundu wa koza ibinda yeku twithukisia na kutusiaisia so ni na muvea muno nundu wa umundi. Asante usuno umundi ugitha tuteleze maundu meokonia utaalamu wa maundu meokonia uteti na utongoi naindi Joseph karibu kumbini. Asante musiaisia na mwithukisia balawe kana panoseka kamana ka ni kuthoche kumbini ya siasa na wasia ne muvera sasa nondo akona twaneno koma na vasu tunena nisie uteti wa demonstrations na nondo nisithite si kothia muno muika na usio tunena ni na kuivania nondo ngutavasia twekalawa tuka kuivia mbaya mukamba na kutetea serikali na kwa masitondo we rasta sia wetani to Joseph Kilonzo kuma Kitui West kwa Kitui karibuni sana. Aya and Jose ni wajano wenu wabetuka kidogo asia tuoka tuka okay we mwene yawe na mwene mwe lakini huwa kwa yambai tuivaidi ondero kedose ya nitwa yambai nitwa nena nia ongo asese meto na mumela na maoni mo no kwisomewa kwa maoni ma kuteza tumanengete ndai yamo no siaisia na mwithukisia wa kilungu cha kumbia siasa Mutongo TV na Mutongo FM alamu ilikuja yo Mutongo FM tumekwatile batwi ilovi masaku frequency yevo yevetuvo kwa mwezi na si mwaka utayu ni 107.5 kwa uwe masaku na ilovi keseza within kana kwithukisia Mutongo FM ni yana imona monza katono 5 na vamwe county ya Kiambu Murang'a Kajiado mawejo lokoma county ilovi na masaku no kwatilia Mutongo FM na sound vailete wiki tu ni yana imona 3 katono 3 FM na wima kuweni ni yana katono ile FM kwa u edhano enda kwithukisia Mutongo FM no ile wikwatilia frequency isu Mutongo TV nayo tukapatikana ndeni wa Zuku tukapatikana ndeni wa Free to Air kwa Signet na kwa Pang netwalika bo nikadosi vya twana na nia ni nene ni mwambie walika mitandaoni kwa hiyo alamu mitandaoni nyuna mudho cha maboni menyu mwakuli unengwitha ndiosa yoloa maundu atu unena nisia maandamano na biatianio na yu nenda twambiemo kwa imwe otondo na weta kana senator ndani kitoma mazo enziani ni ukite twila twina nena nake abika ende kwa yuni ndani ambia na twila na mo Joseph ndikira ambia naku ni tunonie wakana ni muthenya unetele twe muthenya unavaniwa kulilikana muikala nethiwa mayanse mathayo mo na indi amwe menda mayumia na angi menda maya na indi kwa banga yo miatiani kulilikana asu na miatiani yesu ni netele twe tuone maundu metha maibata ni nako niwe tuona pena kivatokani muno na miatiani lengi ile to bawitina tuyambia nuko na kielelo cha miatiani yesu ondoke na abangi tutakena thiwe kiani yai kana pepa ndu patana yo ndu banabangi thitu nondo miatiani wanze kielelo chayo kinai kulilikana alame thiwe maikata mayumia na maitwa ni thayo bindani ya maandamano miaka ile mitatu erasa seka mwanaka kulilikania mwenezi kana kuma 2024 twithite bana kuna bokino na kutavisia ba mwakoso maandamano asu na wa masisio no makonikie through propaganda na wiki huu na thedile ne kana toke maandamano asu kuna ina kindu kinende mbunge na wana ma MP ndo mane display kula kuyana kana momatumia propaganda kubrainwash mwenenzi na nibe tengwina kaendo kuba amo nando makona ta muneno obongo lakini ni mononi ma MP ba mbunge menda amene na sindu sitevo katika ila document in the process ya kona na sindu isu sitevo makwini site mwenenzi na mwenenzi ebola street ini akoipume yako kila kineke kiena kila kithe kikweka kuma 2024 muika maingi wanawasisia katika platforms ya online TikTok, Facebook, everywhere nisio kiesi ya bingo kametho na akili methe ya kweli anasiasa meka kututumia ukinya ngazi mabike ba hayulo ila mana asomie sindisu sinende katika mbunge wethiane makona mbunge alame ya opposition me clueless na maizini chao katika finance bill and ni part of the team ina manage reflection ya what happened 2024
mona batena bata katika streets na wasisia mwika wenabi ando ala monze unaonia katika streets maingi ni commercial activities na sume they are memebe organizations kuthibu lakini wasisia mwika weno na avoid kuthi katika streets ku urona azikana ndo kulela ngweza ukule next ni kana kitumi cha utalomo nini wa enende kukosie wa malelo ni kukwena na kuona kana mana sisi media ondo twewa kana ondo tuotabwa tiwo zitu matana aliko tiwo na ni twineo ne idwonze katika mitandao na mbunge yende kana be mundu uku-mention sindu site katika finance bill na atabeso katika the floor of the house asionani akwethia nasionania na sindu isiwe thani sio ivya mwika muno 2024 era sesela twekale bana akwie not the same thing that happened wana twisi wo wakulia mwika nesa ola genuine wasomia document isu ndia ina makosa lakini ndo makengiwe na manengo fake document na yasobeswa misinformation na yalikaba yanza nake mwika na neboto ya mwika no usio mo take time na kusoma sindu into kethukesie mwanasiasa muno nondo eloko mwithukesia yuto ya la maisi mathayo mo na ni pole maisi mathayo mo for no reason and 60 monze ikethia ni manengeto mwana wa kusoma document isu na kumielewa no kethia ni mabathukania ubungu no logo and asu maithia mai sweetini na twithia twacia mathayo lakini nondo wa ibinda ne atokitisia na twithia ondo twili twithiwe twili ni tukona ando maisi mathayo na kindu kicha kwikala going forward kutinda tukwacia tumalilikane na ndio tunaonia serikali yaumia na kuma compensate kila twani ngwana tunene huwa compensation yes kuko na kunikana ikilalo cha maandamano ni kinabikiwa na nukutikana ukwana na kuona kiralo kinai chucha kulikana kana bane kindu kingi kisa tongo ana ne serikali nimekwenda kwikia kana itabane na mipango ingi ya teti muno ma United Opposition obathukanu na kiralo cha maandamano aso maandamano Kenya maingi wa masiata manzi yesu ya Gen Z matumetwe ni politics na politicians group ila yonzo nonie ya bibaya kukwata mwika kuoko ndiai the initial group ila mwika mendie street ni na momeswa mwika mendie memoka na masemo me leaderless na meunga meti memoka lakini ila ndo masiasa manoni ni movement itona kwithia ina uito moka mambe ya kumyoselela wa katikati na ndo asumonze unamonie ba street ni tiando mai katika the initial group kumekito kwekea siasa nzini na angewa masisi vindesu mai katika serikali kwa hiyo hizo ndo makwenda kosa advantage na kwekea politics which is wrong nondo litoa sisia maandamano asuma kwethiwa na ndo make kwethia mena ungeina kwana ngasindu cia andu melikelila no kwezo kitio nando makwasia mathayo mo no kwethia mundu asia mathayo wake atani wene kuasia okela tokulia ni twambe kuya siasa ote ibinda siasa ekoka na ketha ni mundu kwenda replace twina mwana usu 2027 tu ni ndikwasia thayo wa katikati mathayo ala monze ma nondo wa siasa between 2022 na 2027 tu justify na bado tuizo onekethia ni chao kinekeka bado twasia ati no twasia thayo mwana ndo akumanzana na kindu fulani nekethia ni mundu utakwenda kivilani katiba neto nengete mwana wa twetele 2027 tumie mundu usu but tu ni ndio tumia mwika ba katikati ange masi mathayo ai ni konondo wa changes of which siekeka nondo ona kama kwa maana taivi ndio tuweza kwethia tumisie musumbe nondo ndo ne makwa. Thank you. Nokwela. Asante nengozi okadia kwa kuingi na inde musese nakwa ela ndo atojelela senator county ya Makwene Dani kitonga mazo twaleitha nake na yana majitheka na eonziani ni ukite kwetwa that kwatianya nake my brother Nicholas karibu ingi tuiva wona kielelo cha maandamano aso nikinethio kibikiwa na kitumi woni wa yoloa utalo munini wandu alama na yumilile twisisia miatane angilina miongo 5 ya first anniversary kulilikana mwikaso ma 2024 Gen Z nituonie nginya angine matiwe ni thayo indi ama wakana chuma ki manaike bathukanya muno. Yes, thank you. Kindu chambe katambo tadi mwene ndikana maandamano ni right nenganitwe ni katiba kaitu
ndini wa article 37 ila iwetete kana mwene nthi no andamane ni waile ni kuandamana kila waile kunengane no notification kwa polisi kana no kwenda kuandamana na tuisi okaingi tusisi maandamano ma 2024 unduma apeni kana ni chao chethiwe pepa nungwenda kwamba kuleana na my brother kana maandamano ma 2024 ndiye kwatia kana leaders kana tongo yarati namo nimo ma influence yete maandamano asu kana no ndo wa information ya ndo manengeto ya enthuku maandamano ma 2024 youth maimanavi kabandu makewa undu ndi itwaiwe na kuyana na maundu ala maende mumeona ni maile kulika lelo nikenda ma agitate kana maandamane nikenda maisi kana ni matonda kusukuma serikali iyo le break na kwa sisi ndo maandamano azu mambeye no mambeye maandamano ma mitheneli muthenya wa mbere na muthenya wa keli ula wa keli niguo wa climax na yendine nundu na hii katikati wa hii epicenter kana environment ila andu asuma andamanite kindu cha mbere ni kana maandamano ma matukwasu 2024 ana mwaka uzu angilile na miongwele na ina maandamano asu my authentic ni nundu ene ndi maimanabi kabandu ukethia ni manoiye lakini toka ingi ala maandamano ethia ni maliki lwa ni anasiasa na anasiasa ala maliki ile maandamano ni asu mo kama infiltrate na ma dilute ila mission ya wana youth agenda yo ya imwe ya hiyo maandamane nikenda withie ni masukuma serikali kundukula serikali mewa serikali imabinia ilelie musuosu na wasise maandamano ma 2024 ni maachiviye kimu tu kengi ukumbusho la wa hivyo 2025 yes. Nitonie mwaka wa 2025 andu ni maumia na maandamana na still ni kwethiwe na andu maumie o maandamano ni asu kila kingi maandamano ala methiwe ibinda yi ana mwako nitinonie kana andu aingi ma youth maine umala kwika makumbusho ma maandamano na kitumi ni chao kitumi ni kwithiwa kana nitambite kuona maandamano na reaction ya police kana itasitu cia polisi undu sikua andu ila mekuandamana ni withi asa aingi mundu ni wabiniwa muno nitinonie kiwete kina ibuma kumbushoni na tona undu kina handoliwe ni polisi na wethi ona wasise mundu uzunda na handoliwa nesa yes mundu mamutha me mwana so withi asa ingi serikali bado no ikwenda kwikia wia kwa muika withie maikumila nikenda makaandamane na mwiko weki wa wia withia muika nduna ya makumila kuikuomboleza nundu tia ni maikwenda nundu kana ni monie maumila confrontation ila mekwata nayo kuma kwa polisi aingi ni matona kwa sia thayo na Erastus yakangu tabi pai mundu wenda azithayo wake utanamba kupikia mdini ningwenda ingi na nitikala na my brother bani waweta pay information yukie wethia ana siasa nimekwenda kwa hijack activity no ya youth kana amuika na me hijack hata nundu meenda kupush agenda sio nitinonie kana ngali yo teti andu aingi maina somete finance bill na information ila mananenga nae information mundu ukethia mundu usio na kindu kuweta ki katika document yesu kana ki katika muswadosu so ithi abena information na andu ni moivie matukwa na nimekwithukisia na watata kusisia ithi andu nimene kana muika nimeona pani ti utwawa nesa na pati utwawa nesa yes ti abini yani serikali lakini bado andu amotetio namo ateti ama angalia ya opposition nimeenda kwa hijack
kindu kilacho mambeisye nundu wa objectives lama enasio. Thank you. Yes. Aende muzeisia na nikalivo Kilunguni senator wa county ya Magwene Dani Kitonga Manzo ni wabikani na umanyithia kana ati nangalikosia na manga aende sabale zio ndengi nyoka kama sako ni mubyango no senator nondo obika na kumuzeisia ni ukoletiwe wa trose ne chao kitumiwana kinene cha utalo munini ku wandu kwiyumelia ndene wa miatianesu ya wakana wena kitumini chao cha ando anini kwiyumelia utumani waku kwa ile itatu kenda imwitano ile itatu kenda imwitano na ambayo utumani mukuve vatende vina ndene wa mitandao yetu ya onde ya mekumu kanile Facebook Mutongo TV Mutongo FM ainde YouTube ni Mutongo TV Stock FM official na ambayo simu noti mwanza kenda ile 5 ngwenda ndiosa simu na ndisoma mautumani otwende na Kelungu naende karibu senator ainde ni pole newe wina homa lakini tuisongo unonzebe nebitite wethi otwambia na tuinanisia yulo ametenele wa kana mubitu na tuambi tena kukulanya yulo ikielelo cha maandamano emiatianio tulikana nesa kana ino ena anniversary ya miaka ile kuligana na mathayo mai matuko 25 mwezi wa 3 mwaka wa 2024 na ino ena second anniversary na indi netunoni kila kinaende iye kwena naku kirelo chama miatianio suni kinabikeiwe nondo utalo onai munini na ikulu yake ile ni chao kinasukumeyo utalo withawe munini twelianile na maandamano mawiti karibu nenda kwa chakana nukunethiwe na kulilikana 2024 ila mbunge yafahamiwe na enenthi malika mbunge chavina na maungamia isikala cia mbunge muthonosu yaende yaingi na naikwo kwa ule noni kila chaende na nipo waiwendo wa mbunge na thakame kabo na pai akamba kauta na andu mambaila ingi cionthe mayovo kwa maandamano acio manendio kulilikana nundu malilikanirwe mwako na bitie 2025 kwa ina ulilikano na bado nikulilikana nulikana vinda yu Rex Masai ula ni wako Masako wewe wambe kwao na waendete buyani na ethe maandamano maende na nibendetwo ne kwani yake ya inquest na ndetwo yona undu kwenda kwenda lutwa ni serikali kufikia no monde ngose pata muno CCTV ya bengi mwe bala wathiwe ndia sawetwe kotini kwa ila jaju kusa kuamua yorwa inquest isu pesa ndo bingi sikwenda iteva na sindu imani ni so that chano kwa ando mana umilile kwa unini maina umila kwa wingi na muno family si andwala metewe na ndumo na nenge atongo kauta manaibo evo mutongo chama cha Wiper no Vinzani Mheshimiwa Kalonzo Musyoka tunonie former Chief Justice Maraga onani akeni mutongo wa chama kimwe sorry Martha Karua na tongo na Eugene Wamalwa na tongo yengi ulota na hivyo ni Mondula Witigathi Gachagua anake anaikuya na nitusika nava na vitisho yulua thai wake na no yende yo no mumbi kuma kula kwimurukomeni kwa uenda ne uka lakini nitunonie maandamano ngalikosia Nyeri bandu bana ina maandamano mana makale muno na Thika Road ina imbinge kalipo yonde na wethe kwenda na maandamano na mwana na kila ndume ukia maandamano ni andu mausikanite na serikali la hivyo muno andu masiasa mbunge nimendetwe maisha ubya guns no ni imwe ina kanisani wa Saints Cathedral siendeta kuthokoania andu maisoma finance bill no mainenda isoma ekendele wene ndinesa na ila mondula we sotsi wa bowe Kisubo niwoni ya umeasuma ya ingi na matuka ingi na masembie mathi nde motoi alaba katika ndo miongwele bana kwatu wandu watatu na mwanasiasa mwa kuna simu kwa Central Police alange malekwe kwa alama nisiyofika kotini manaye watatu na kwa kitu mikeu eto kwa sakana
yu andu nimeokea kausu otelo munini unakusi onundu andu nimeokea kau na andu aingi ni mana kwatitwe muthano cuta namba kubika kundu kwingi Kenya ni kuna kwatiwe andu 355 makuwe ni kuna kwatitwe kansala Ngobi na mutethesia wake yani andu aingi alama mendo ame katika actives ibona kansala Ngobi wana kwatitwe mana andu alama mabangithacia civil society muno mana kwatitwe kiwi ochu ukethea yu bayindu mebanga kwendo ingini mana kwatitwe makabingiwa Senator utanaoka tuambie na Joseph Kilonzo waya Joseph na mukole kule ase kitumi nundu akenya ni moivete yu kitumi muno amwika ni masomete muno finance bill teno ya 2027 yase andu ni oil ni mesitosia makethia muno atitinyo mwengalekone no United Opposition mwithi tumi makenga na nje kitumi manoni bai bato akumela no witikala na ndeto iso andu mana kiti othe muno ni policy ni mwene nandi ko maumia uni usu na mana yatumie na imuno nangi ni wonie thandatu monza iyo kwa kuthi ukumbusho wiwoka paina haja serikali no ino bungu mingi muno na Joseph na utabia kitumi nundu no mwa akenga ni ma serikali no na kwenda kupaka pakanga sukali sindu siho kila kina tuma anduma Kenya Human Rights Commission malungwa na mafahamiwa mai soma finance bill nundu ni zo nagenda amesoma ni chochuju nundu andu mayenda finance bill imandikana no se finance bill ka kwangerekanywa kangu nangengerekanywa mitumba koti ula ulika mitumba ni 53% tayari kwesila yani mibenge yue kakila kikiswa kuandikwa katika finance bill no bandu bendo haba eleje undu serikali ikuambatia eniyo manda mbesa ya siani ikukola ni mbesa kuti ati finance bill ni kindu kebitha ni mono lakini kwetu misola kwisindu mbingi osikawa ite katika finance bill nijo wewe na 2024 ya baluka ishungwa atasi ya onando ndinevita no inavitie no inatumikia no mana ekio ndu manenda kuserikali maundu maingi makwika na kono wau kitumi kuna ina serikali ina kaumu ingi muno kundu aenda kwindwa brutality nyamwene nina komanie na andu asu mana kuna awe asu wote tumete kwa ngei na nina mani andu anamana mandwa na andwa na wethe boku kibetro ni cha shell na mwene baweto wakalanzo ambia bora ndona ndu mokio thambia ngale ba na matiu nena na saita tu unisi abika na ni mai bana meova na sisi ametoka Yesu na mwa eno ni alama ya kidnappers ani la squad ndogo mwana ya serikali la yuhando na yuko da kuma ilobi na bana Subaru mwe na nimendo ana ma double cabin na nimendo ana Prado maki yo na Subaru kwa wingi ndo nende mama na wa sisi abunde nimendo na mabuti makale bona bamendo ameketa ngwasi kawaida ni kikosi fulani kila Ruto wa promise kana no ukikivunja anda kivunja chawana nicho cha kwa ramondo kisoka kaunengane kwa CID yuko ana latia ndwana ni oba ubotana na uma anone na metelete ndano meombeta na mesa kwa sangobi mama muthinya muno amba kuvingwa buote na kwa chana saa 10 ile uma ndio toka thonzoni na mega thonzoni mabanga menda mutu wangu ndukwe mapindini nane na polisi nane na prosecutor nane na court na menda mukwenda civil disobedience mutahamiona uno mwetu tona tataikuthio cha mzee usi kupitoka pau na kondo una muleja mamuleja na bondi ndo maikoti ni manaiba baba ikindu kiete cha kusikati ya mundu amana delise mutumwe zumana mayazi ebangithia maandamano chino ndikana bange tono ana siasa maba keteta kizau na vitina si akambata ama ileva mato agwa serikali neno ya Ruto yulo ando na ganda matheni thank you sir kondo uba ikindu cha mzembo na jona ta vise polisi si amakwena ya na munenga masaile la yule cha mseusi ndola mucho na mutachona nundu andu mepila kuimya polisi
na mamulecha kwa ndo mana thini wonange mana lumanga mono pati ya serikali ilumanja ndo karayo wayando ile lo yakio aba ile lo makamina pa ile mamage te makamina baza ikite ta oyo laika wa umeama tu wa ukamba tena izando maya mbesa nundu ni koti wito na serikali ndo tukame nocha kwa bina wanga karibu senator na Kilonzo ndio tunaambia naku tuoba watu sisi serikali ya Kenya Kwanza ila wewe umekuwa tamba na leo umetetea ni ngumu si Kilonzo ni ngumu ya serikali hizo kwanza ndawa kidogo ndio mwa matema hivi Kilonzo ya maana ndio kuitetea Kilonzo nuko serikali isuo tetea ni kuithukizia kio cha mwenende nondo tunaambia na my brother wa Nicholas Mwawe Tanesa 2024 amwika yani enende meuye mali kwa bana serikali basa ile ya momewe jimu ni mapetukie nenda kwa mwa kwa street na hizo tuonie kila tuonie serikali inabidi mwenende serikali ni educate mwenenzi makosa melikela kula kuyanta senator na ngosongea senator ngosongea our colleague Muli ndo kwasia kana 2024 mwika wewete kuviketwe mwisho Muli hizo si vya siasa na niko netu ya kana wenda siasa na wenda obitukithwe tondo yu senator wanenu we nena emanza kula nakwenda kuivya mwenenzi na mwika wona nena abana serikali na goons kana maisha ni momu vaitale nzelu nyumba nzelu isune kulo komanza undo neno lo kweli na kwetando goods nonze haya kwenda kwa nangia ndo masitwa na isuni tuizeni siasa na sio siku netu but serikali ni ukete na sense ya wevu isu ne kitimwazia katika wanawazia bunge andola me one term na ala me two term na ndo ile tofauti mwendo one term ona ule omwelewa kana no endie school mwendo two term no kwa nanisha kuna no ni mbungeni a colleague make makwemwa no soma document na 123 pages only mundu emukulia kindu chuku quote kiva ongea na neni over wa class 169 na yo equate up to 57 ongea sianda soma yu ukwenda sindu sia mapembosu ona mwene nzi no kuona kweli ana ndo matesi kimendesi number 2 serikali yosi alikile kivela ni 2022 na between 2022 na 2023 yakasindu mbingi pyo na paumuli okwasi ona muika methi street ni yae kana maisha mai momu kana sindu siae si different nonele kwikiana naku nondo 2024 ona mutu wabikite bandu kethia actually wange no they are below 100 bob 2 kgs kedana mulilikana nondo tokie 2023 where the lack mountain ne masova ale 2023 na mendie street ni mekite masulia omea mekite masulia moto ruto amea kweki asulia na kuthita alini kwe munenge mutu mweni ndi kuthi mundani mwime mukethe mukwate mutu nayo serikali yako na sindu isu na yabese fertilizer kuma kolasi yatitwe na ni timu ya manzo neze mai katika antique matite fertilizer wete wa 75 enola cheapest 65 ruto kathesia to 25 nando market anesa so by the time Gen Z menda katika street liwa iko na ne kwa kethetwe na ila twekale bana manzo ndio tuone bya ninga iwe tiembua na likana Feb 14th 2023 ruto ne mendie nyaya kuvoya mbua na timu ya serikali yonze na ngai ato nenge mbua nzio as much as ninga iwe tienga ingisa inge no wenda mukulio kindu through mboya ko as much as mwana ninga iwe tie no molo kana ruto no wasukumienzi ithieke special prayers nikana kuwe na kuwa na lewa ketho na kuma then ukethiwithitwe Williamesa naona akethiwe ngalana na mauta tunanene ya mathoa ibindesu maimenzi kila kieke kiena no wethe mwana atasoma historia muno before June 2024 sometime mwi wakele wa katatu wekindu chetu elimu 3 cha kuniwe bandu na kuma bu ando ma online amekia to articles na ma content creators kwa momosi na mebwa na ando ange tutameshoni masietwa na mane wembesa na whether ya kwena ka wave ka must go kala katesi kieko kenda hata
finance bill yes yokio kwethia convenient to what they want to push. Kuma 1963 kuma twanewe we yapi ni musungu twithitwe na sindu ino na senator ni wisi na Erastus before tuvike kwa finance bill twithia twina jani tutembete witina pala yambia kula kwi ya mbunge tano tusakwite mundu ako kanenga ne mavata makwake government organs sianenga ne budget sio sikeki wa bamwe na sia sobwa sia yuko create budget na itukoka kwa finance bill and just tax laws dikanawe bila at least serikali ni mwaka usundi they are desperate kumanza pesa sia ku support that budget na peki ndo kimwe kitu tenga sia taenenzi ala toteka teka siasa tamo muno ne wanengane tali no monena na alimo mamwe kwenda kuongela misala no monena na ndwange mamwe makwenda kunengo mawia na sindisu security wa through such things nondo tutevete taxes serikali ndinzi yengezo basembeza apart from through taxes na ikala kenzenga sana oteti na senator Tameka Lava ni kwenda kuona vya mwenenzi taxes tuikebe na umala ba evyo monyo tali utakwakwa na kwenda kuona ni serikali Erastus hizo sio zeni siasa na meneno nondo na makwiti ibela ibu anene ne matavya nondo ndikwite kibela kwa uti ai nenda kuyala ni na mundu nikanane newe kura oyiwa sia budget itu at 4.8 tisa yes. Collection kiare moko tusomea we will not even hit 3 trillion hope to na deficit ya almost 1.5 trillion kana yeah. Ike that we overtaxed not only over taxation tuoka to asisi atokethela kana we collect enough or even excess sia ndo meko asia hii po unena ni sawa Kilonzo tumeanza hiyo taxation hii mbesa sisi kiasi ni kama besa ino sio di kwa KRA sasa na Kilonzo hiyo sema la resistance yes for once na naone katika mitandao ando mekulia yo serikali na kina Manzo na Uhuru na metembea mwesuo ye na twambe sasioko nondo toyu twili ba twilie twina kutumita kitwi Manzo umete Makueni muli umete bano Machakos Prince woto kele chaba kumachoko kila mundu avyuka kwake county bala umete twathi na kukitwi no totally more than 10 projects sikonetwe ne Ruto half of them sinzelu and it is true wale cha Manzo wa Makueni the same atala within 4 years wale cha muli ba kwake masako atembea akaambia bana soko na house ni sidelete already na maskulu market wa bana nzeni na KMTC na malelo na kwake wakangundo mala sidelete wikulia mbesa siendete ba okulia na usione na ni 4 years twekala bana Manzo ni mwa mana ina Uhuru kuma 2018 na mati ya kwake mataminete ano ni moto anekwithia twikulia mana atwa mbesa sia serikali ko neki tumungu kwa Manzo kalabu Manza kura neki tumungu na kwa mwene nzi ubo wonge kwitu twiwene nondo netukuona sindula serikali itukunite nokwela so katika serikali kumit mahitaji mwenenzi muno amwe oyu mundu genuine na utakwikia siasa anu nonenge serikali 90 out of 100 thank you songea abuli tuko kwa gwe moyo kwa imone na ruke wala senator Kilonzo ya serikali yevukise mwene ndebyo myongo kenda yolwa yana from where we sit nituonete amwika netuonie evidence 2024 na nikindu kitao kaingi Kenya na hicho kitumi kwithe na anniversary suko kumalilikana na nituonete kila kiende kubikia bo serikali wa sisia na member bank nukuona ni kwithikisia mwene ndi kiyo cha mwene ndi na muno kiyo cha amwika neno nasi serikali ndi kwithikisia mwene ajambe kama mekutabia senator kana aikombigia category ya name kunengo mbeza elota nyeba mbeza nambo kwata kuma kwa serikali ndio nguni na ndiye nguni serikali ndiye kwithikisia mwene ndi na nienda kutabia kana watata kusizia mitalata ya ondo serikali yikite kana maondo ala yende na kwika nitonete kana serikali ne defy ya maondo ala mwene ndi wa suggest ni kwithitwe na mwene ndi aila lamika muno pyu
kuhusu wambatu wa ngalama ya maisha, lakini watata kusisia undu serikali kuna maundu mayo nitayakitio vindwa ujue thiani yonia ene nthi muongo. Kindu kindi enda ukibase kwa nienda tisisie budget ila inasomio na ninegwa my friend ba mentioned budget isu 4.8 budget ino ya 4.8 trillion twasisia tunanengiwe projected revenue collection ya 3.6. Yes, oila to is historically kana KRA they never mairisa commit target kumaanisha we expect to collect less. Though ila tu dhitika budget trillion ino ina na bilioni maana 8 ni na collections situ ila ti ku cost to kolanya si ubiki abau nondo yemaanisha deficit ino nondo ndenda ukutapia mbese isu ikoswa ikwani yani serikali ni ile kuikumanda loans nikenda yuke ifandila deficit. Yes, domestic na international. Yes, na actually ona kila kiuma cha muno domestically serikali hizi 80% ya mbese hizo deficit hizo yoswa kumaanisha ona SMEs kana andwala matandithasia maitha na access ya mbesa nondo sionde withi anota si uko kwa serikali. Lakini ukulio wako ni chao ukulio wako no serikali nditi kuona yena budget nene, lakini budget yenye nene niti kuona kana kwina ila tukwita excesses sia serikali through undu serikali ko spend pesa. Na nenda ukulio senator Maanzo tio ba nundu weni witha ba ya mbunge na atata kusisia ba mbunge senator Maanzo nini zia thukumi make undu meana ba office ukulio ni watata kusisia undu na kieti kindu cha serikali ni kindu cha atongoi o ndhe alamasa kwa nundu andu ko na mutongoi wa opposition ayasia sindu ilo nengeto ni serikali ni mbinge kwa unde kwenda withi ya mathiko ya mbungeni mundu ena thukumi 18 angi amaiva memusi angi ona mayuka awe yani na what is executive withi ya kedani mundu ta waziri anengetwe ngali inengetwe mpaka mauta na mauta maingi na ena escort ingi mbingi so serikali withi ani kwananga mbesa uyuka inge wesisi withi yani atongo indime utembea kuwe yanza kana maofisa ma polisi me utembea outside the country yani nime utembea muno na makananga mbesa sia serikali kuti iza kwazi serikali ni kwithukizia mwenendi ila tisikana budget ino ikuseubiwa mwenendi ndi useubiwa zipikie maisha ma mwenendi ziseubwa ipikie with maofisa ma serikali na ateti alasa kuwe ni momeko ya imbesa yini yoyo mabikia nisisi yani ni momeko kwata o i benefit ya kotio okwebwa yenende uyithi akethani sintu ta social services ile mweni education kila kingi ni uiti sindu siyo kwata budget ila siyanile na nini siyu o yukilozo wiwokasi nindu nonye kana ni mananenga ni budget nene kwa education lakini watu kuzize budget ila yendete executive mbesa ila yendete executive na mbesa ila inenga ni kwa kisomo tupeza tu nini muno nundu number 1 ni wisika na capitation ya mbao seleo ni alimu meana tiwi tena complain kana mbesa siko ka in time na nicho kitumio no mundi ambunge majaribu ye ku enforce alimu mayake kwitia extra levies na kindu chuni cha yamie nundu mwalimu tela mbesa sia serikali siubika kwa hiyo aikuli ai time kwitia mbesa sia remedial isukulu merani hata so pena challenge na pena yani niti kuona kana serikali ndi kwithukisia mwene. All right, yes, thank you. So kwazia 90 you know ni munenge kuyana nondo makunite ni 40%. Asante. Yes, 90 40 Senator Noela tutabia wambao sia uelezeo ati 10 aya yutu tabia magwete ndi angu tabia ndio mboyo kitwi miradi ile ye muhimu muno na serikali ya ile tendo yesi kia ucha enzio bala ba kuyano wana umire kitwi na tabia ichagi wakana kitaweza kwa anisa kana kitakwa pero la silanga wa umanda unatia watu kanukuza kwa ndo akwa ithie makuweni kindu kira twenda muno nundu thina munene wa mukamba ni kiugo atwa mina thina wa kiugo kila mundu gwake kwa bika mubeleki
wakiu akaima ate misanzi naenda kwa koti ativa witha nthi na pesa yuko usilaga watho wake waungamie oela Ruto watuikie musumbi pesa ila cia ivo amba kumia atwa projects ingi icio ciothe bati imwe ya athala na timo ponge twa mwache nsilanga ingi mbinga muno ciothe cia kwamia ani katika miaka la Mheshimiwa Ruto wende iwevo ila kutatethia wea onomo lakini kunena ni kwingi na hii example ni mbingi ana usindu kiambe iwa na kikwa movu yusilanga watho wake kakane mamini yuke kaba usiendia ndike ndo enena lakini mu China ndeke ndo waika abayo ndo noma waende kuma ila Ruto atuikie musumbe wasisa kiwu kila chuma yake Kilimanjaro kikoka kitu ano trash nicha mie pyu kuma Ruto atuika musumbe wakaba yuba huko akangundo naibwa nenda mukebo kwacha onana tie muyumbe akangundo akayota mikaila mithuku muno asa na support ya Ruto okambizarelu useubitwe yani kutemo utu matinga mobau lakini mwaka moima lelo ndo bandu wathi ngindi naivo tikena kangundo town na yu nimeopetisha muyumbe usu muno nundu anezi Ruto no kwaka lelo usu bike mwala na kenda ko ni wakula lakini ona balo bikite ona kilomita kimwe timu ikie na nishua Ruto ndo ndweka nundu mbeza sio ndezi ya Kenya ile ikola na gwe nenga wa Murkomen na ndwange na tumia makathiuka kuko ndana ma helicopter sio nde budget yonde choka ikatwa wa State House cash na hivi nengo oma na maithiuka kwa maitite kula malete ndo kukete na maiki amekutana menene muno na maisonga muno na maithi malambeni na bandu bako solve economy maambe ya kwazia twende usangi hivi ti sambise business empowerment batike ndo eta empowerment baza kwa kule hivi ti la ithene twende empowerment zino ni la ekesi uniyo kwenda ko ile mbaza mutia asia sange babu musiene ikatwa ikundine na muila isaona kintu Senator Wasia 10 ekomie no ni chao serikali ekomie sio ya wa ekomie sio ya oil layout ndo kathio Mau Summit wewe olelo ende na usobe lakini wino amino mwaka maenza ngoku mwaka no ndala yumeenda kuonethia watu tunga ingi tukeka na wasisa kundu kwingi lelo lawa wa priority wa duo karenja kuma Mombasa ngitha Nairobi wewe ni ngali ila siende witu kwa manna leithe yeto na bandu wa salama bete wandu ingi muno pyu na ngina mutumio unapenda tumbeza wapende ofisini kwa Ruto and Deputy President milioni ya naema na 8 ngina nibonezi ya kwike mbanga na family yake ewe na mukamathi na mwana atuma mutuse neza po mathikone amwathi uke Ruto munyanya family itu ni kwenda mbesa situ nakenda withia no mano zwa soma pilot na company ya thende na baluka kuko sindu mbinge serikali yithikite na kicha kuwa andu yu nimekiana nane na komania na manene wa polisi kaja kiwe ochu yukeu ndikulia yulwa atha ndatuma naite na moya please muno wa mundu nimwikiana zamono nundu kila kivata muno kusubia thayo lakini andu atha ndatuma ndie bana na mina ukulia unusu ngoma na ndie kuichwa bandu mea umesie muno nundu na omene mese mea ikwadire zingi na balama na kwatiwe mayundu mane ikite maine nenya mundu nai mana kwati wobunza wa parliament na mandu manjo muno na maima kwa mama boitwe yuba yaja kuumiza mwana wene na mujwa kamuga yitethia kana muila ko yitethia na bayaja ku wandu andu ala na mganda mujwa kamumaibe pesa yiyu bilioni ile sie kwa wandu sasa alita uminea lelo sio akangundo wale ni mbianu sia kumina lakini yuka sisi kilomita za lami ba Kenya undu kiaka wa yuka sisi cha Burkina Faso kula kula musumbe utauka na maendeleo with you bawa wito wakwaka kilomita kimane monene na wanda sisi olelo umeteba katoma no kaikonza unakitu oyu ayini mwenzeku patenzi yabu lakini wakati sisi olelo wa myanga ya miongo mwanza la yetu na mbolu malo umete salama ngina kelungu wala lalo sino molomuno waki watana lakini ndo na mina myaka 5 ndo ma engineer moze la bauju keje wa monene kazo kwa kaindoka kwenda baka lami kindu kiyo bayo lo na u we kalango lalo itona kanga itweka uenda repair
yuko ni violate kwaka ni violate nda bena sindo tangible sikitwa ni nthino patingwa ke namba ni kusovya sana school no ni sana iteza kupia me ayibo na andwala be responsible but you know no permanent secretary na kitu ba me wa ministry ingia kamine yani na watu masisia na azeti tena kabila na wana makabila ala manene kumbe na zindu mbingi sia dhani tunanya naye wote okay yani mineba naye wote twasi sanja na ruto mega kwa medo na mugunda thwa kedam ambia moi wakana utithela igenda indalu aize moi wakana end of April May ni adala pateke ndo imbeza kulama na kwa bandu atinda tuwita kwa imanda pesa ba ino ndo munenge pesa wanita onazumbe maile naku wewe amekuvutia muno na mekulio kaondo kendi cha mwezo vyo you know why enda usumbe ka miaka kidapike apike miaka 90 yuko uenda soka ta mtu no kwenda apindwe katiba madelete ila tutamu with any all the time ngidala mundu ukabaluka kindiki anaise kana katiba kaite one term kaite two term katiba ona ayabana nijokula iko na wa kitina miaka ta na nza nitwe muno kindiki na muruko meni andu metse miao na ni meme utula miao uyu ni muruko meni utishe ya maisha ma deputy president nende kuelewa kana nikunanga nawe mbondi patike ndu mundu ramiwa mbondi nde asante nizongo vyonala kiliwa mbondi haya ndana matekwe aya nende musese nende na kilipochea kuombea siasa ya Mutongo TV na Mutongo FM ni ukuliti wa wana kitumike nene cha enende kana utala munini wa enende kwe yumelia wa kana ona abetie ni cha ondeni wa miate yanyo yesu atwili yanile miate yanyo yagwiti nondo utala munene wa enende wethi etwe kwe yumelia mawoni kibathoka nyune maende na kumania Tongo na aku we uwoni waku ni weva ndavye kwesela Facebook Mutongo TV na page tu ya radio ni Mutongo FM usemba Mutongo FM Mutongo TV twatie na we share live link no aende wende otomani wa kumuningwe thandi soma ondabye we wanane chao kina atumiwa tolo munini we yumelia na okethwa wena woni ungi ulwa kina twende na onena neseno otievo kana wena ekulio kwa Atongo alatu ina mo kione cha omunde ngwe thandi wasasi muno ti monza kenda ile 5 na namba otomani mukuveni no kana ni ile itatokenda imwe 5 ile itatokenda imwe 5 na namba otomani mukuvi ku otomani maende na kuoka ngwe thandi sio kethia na kusoma mautumani menyu evinda eteyasa Joseph niswe na maondo ile atatu mausungia ende wesungia endo kwa tensene kulie besene no mimi na bukwa gashagwa na Murkomen muthenyani wa Antoni na kitina kinene ne ulwa mbolele ila sida sie palanya mu wande mono kabina kala kuimanda mano kana kwi na mbombo mosia kala kwa lei kanisa ne tuonete kuyutikana kana wembolele siukie sia palanya mu kanisa ne wehukisia Tongo ya swele Murkomen no konena nginya iyo no nenie asia no kwagisha no wabadana kashagwa na enende alangi no yaze kashagwa no ithe wa maundu meokonia ithoko yu ngewaya mboleli waze wakana kwenena anaela kwesi kwena alivotiwe sina mbingi tutwithiro gwitina ni kuona ni mboleli ithicho sitha ibangi thitu ni both camps kana mboleli zitha ngalekone mono ndo ethikise Murkomen kuna kitu yase ni Gachagua no ithe wa mboleli onaela wa deputy president that ya system anda na mboleli no watumie mboleli sika pithuke monda wa former president Uhuru Kenyatta ngweno ya mboleli ikezo bichamuthia ata na no mwene mboleli kwambia kwa mboleli ne kana kona mwene nziva lovikite no manete kana nisiano moteti ona chundu senator kutweta mboleli ba nimesi ni mama kwete guns na atoboteti we ase ni mama kwete guns na neko nenge mfano na madhawa kama mobelani lokona nevela ithauko mundu akukate no kona nge koiko vinga umukwate ya asati sinise mboleli no mukona yabaloka yo opposition mendese chuno ne makona Ruto no mabetina no machengie imakeo mukwate ya masati na mvalo chetu mboleli na unoni akwa announce Gachagua nelo nami ni akwa announce bai mundu na amona katika streets sinela manako no lakini kile vinda meta no ni rifari well ondo wekanise kwa Uhuru wa Kenyatta kwa Northlands na maimamu kuyambi kama nunga so mwenenzi eko kengwa kana serikali onazia ndo moteti
wasisia politicians ma serikali na ndo decent na paiba ndo makwekia nduthi ona maikwe kamekutana yome konesa lakini yome abala mothi ona saingi no neteka shako nethi kanisa ni ako ina ndo makene kana akwate sympathy but all the same Kenyans ni mabingukete metho na makona sindwi na ngumala bono wangenda kwasya kana you saingi ona nethukesia manzo nona tamondo witu wa serikali nondo asindilo nena ndize seneta kana no sa mwana akwekwelo la clip isu kwa sisi ndio kunena na kwenda kuona vya serikali ndivyo komite nitoko siasa ya Ruto. Number 1 sinila Ruto wikite kwake ona nono ni bandu na individual na kulwa mbona netwa kuonie wile nyumba furnished kabisa wenze ni mwile na Ruto na sukumwambikeza kwetekela ase ni wonyu mbeso ni adele but wa sisi ndilo kunena wapi kwake Konza City it is complete wa sisi school university open university it is running na sinungi mbingi sikuneto yutali ukunene abana okumeshoni bana sengirani ya opposition nambika we mwe wendili na mwenenze ndaka kuone na yako kuwa nai nono number 1 you atavyo and makangundo ati lami wiki to section kana wiki to kilomita ona wiki kilomita kemwe na mama tinda aru kila mo mane it is work in progress na kuko na chindo cia mathembo swa kukua na ene kusoma na iki akili chuthi ko hata na Taveta ukitetale wa mbeiwebu wikusiti wendete kumela Oloitoktok na tale siaka wana mathembo mwe kana methemeli kana mwiyumwe kila mundu ne bya tali we process mbingi muno sikunawa no ta uwe kwake makoweni mbatoka kwe kala bakwe da kone bya mwenenze wake ndo lakini mwenenze ni wese ona mekutanane kwe aba meta ba menena na to microphone mekenga mwenenze sha ndio pokoma na yake maizi mundu lo monena nake kaumie sivitali yo na ni witie na yevo aya tosi okeyuba unena ni ani you kindo kingi okumation ne kana obo wa NC una nini so kandia Erastus ndiadela Erastus peba ndo tokosea mwenenze ta mukamba na none ndatwe twisi logo ninonete seneta Manzo na seneta Witu wa Kitui makwenda kwa Ruto nondo NCU no ngwakikishie kana tunamamie NCU ni kuwa ndo nondo asimo ino wathi ba makota byando ala makwite nondo NCU before simo ino with anando mainge muno asuno ala tona metukone abisela simo sinoki na tona Senator tuge kosio byane kwa iki ya Senator bala mekala they allocate resources to the counties tisawa na makwati yengi ku protect those interests ni kama mate mama na kana mbese isu ni siakata lakini wala tumetoka kama no wati okay their NCU kuma MCA to MP Monze na ma senator ma wiper tisawa lakini meno you challenge neno na nebo itu sioketina na kendo ke kwangu kwa meso vya budget na meiko ya finance to kwa resources na cha keleo soba namba 1 Erastus kidogo maneno yake yao yes ningoleka na president William Ruto mwaka muvitu mashujaa ya Kitui if I'm not wrong atuko miongo ni mwe kwa 2025 president wa wete kana mwe wa keli wetu kana wathela kia yenda kidelete president athana asindu wisi siekeka na budget betokesi Erastus na neno betokesi neza oneke vya Ruto athanie chayo ki ila wapishiwe Kasarani ila wakwete bibiliu ikivya atabesi wa kamba amene ngoma kia NCU no kwiri apesi onda myakite twane no blame we have our own leaders Obatiti twina leaders maitu twithite twisa kuwa mathiba ambe na Ruto kuti kokwo Ruto na ndeze cha ucho no tona kwiri hata ingilo si news but ando me campaign ni mesilete osi news kuma 2013 onela wasa kwa MP 2013 no atwana nozi andani matwatwana miebya ndiyo Obatiti Erastus wekino kwenda tukwati na tukwivya mwenenzi nenda twambo kwati yani akana before president Ruto atweke president to haina leaders sito ila tosakwane kana si adiba asinengana mabata budget yesobwa na kwandani maybe I involved na ito akindu kilo kwenda
MP waku na ma MCA even through the counties nikana mesone mbesa kuma national government maana kwa ma services yendo matwa twekana no 2022 local leaders niyo kitumina kwa siendo itoni yo nundu wa simu no mbika ibe kwa ndo makwite kutene na kwi na tongo imomite bau myake si yonze chao chuchalio soba niki. Okay. Number 2 Erastus on that point andwa maito mebite ba tongo ine na mesobe ite chap oicha no chone tevisani already nikikitwe pillars keteleto ila beds imaanisha oita itanda iso sioka silelwe chao chukire che complete tisa na isinde sino sie nebisani ila ruto abanie na kana nicho soba na cha soba cheteleto beds na niwe ni in short twice timelines no so president of it no timelines but ikulyo ni yando ama itumedite make it hata myake sio ze before to blame Ruto umada mwe waweta ni ya 09 ai katika ministry Anokiana very powerful person senator ai katika ministry a very powerful person we katika ministry ndio maanisha wetu koma kwako kula umete makueni eli asukumie sindu isi onze nondo si ukambani nokuelewa okay na kuma 09 bika 2022 bala Ruto no sele isu miaka mbingi muno over 10 years tisawa na wendo blame Ruto nondo wa 4 years kwina andu maneri we for over 10 years na mena ika kindu wake ni tindite ne motabisi wae kwake ulo nae president ni mundu wake matinda nake ni sponsor wake ni mumane kumkulia mukulio we unakwimia yake 10 hata ya thela utatusobesia wake tuko blame Ruto nondo wachao 4 years. Thank you Kilonzo. Budget ngumila yune kana nisonge utongo ibamoli nwane ne wa budget na kukova na taxation muli ukite katika leadership na utongo we undo wili serikali igwawane sindu ile koti na kukova ona ila country to asiane si avikie the serious countries till today they borrow to run their country na number 1 kwa tweka budget ito at 4 bado nditwane isi iso way processes na maybe ka bando na ceilings ane mese katika mbunge si ceilings mwibi ka bando mkwase kika ketile maba pau so by the time mo 4.8 ni bala we byawe kunete mwisho pio to maximum ukethia mwebe toka pau tisawa na wewe ni kana balance sindu isu obatishi ni kana balance sindu isu no ambako kwambia kukula koti ni kana si balance na kilo kwenda hiyo kwa kila choti ale no uthio kobe before utoke tuna collect ya around 300 billion oyu we are at 1.4 daily through e-citizen no kuona kana no improve it that collection we call yako kana how will KRA meet the target it is possible nondo we need you fix kula corruption na hii no queen increase your collection na tuenga ya ta country asante Lonzo ane na ngoma no babu nondo zonge azinde is the sawa moli tu iboko ambole na wewe kesi oneni wa Murkonyo iyo anenie eno batu muno akashaka noe mwene ngunze akashaka nona nene kwe wa kele nikmanda muno wa kana mwana to kwe wa kele nake yando nitumanie serikali na mabango ni bangithiti ando mairo mwekati tothi na sasa anzo achekana nikukwithwa na iku athutha jenzi mekaumile disi tuichoka baya tina tuambie maybe tuni nikironza keke mwe kati wa gitumi cyane kulia kumila na tuyuka bukwa imboleli mwene mboleli dino nondo tunene ya gunzi kelebinda na wedukisia United Opposition ne asene serikali ne waje ne United Opposition wo mwene then akezo tilo bana ondo yu kuiganize ukwa atongo nake mwene ndie bano nuo kuumia kabina kana mboleli disi olika street hasa na kuli king'ang'ia kauma kiuoni na yuka ikue nguo ene kue wendu twaye kiuoni tu kwa uwe na bata waku ikia chao ripoti la waete we king'ang'i ndo matua imwe bau kindu kiki twa gun ti ngali ya serikali na ngali ya opposition ni onde serikali pe alama bangi za gunji sio elame kwenda ku achieve kindu me kwenda ku achieve through kutishi and ma opposition
kana kutishia any group. Wasisia ngali ya opposition ni the same. Umundi Gachagua na Murkomen kana Gachagua na Kindiki andu azuko ebinda mathukuma imwe na Murkomen kukila umundi asie kana Gachagua niwe wabangie andu ala maendie kuya Gachagua Murkomen kukila akasie kana Gachagua iwe wabangie andu ala maendie ogwa malondu ma musumbe ulothi umuite Uhuru Kenyatta. Kindu chu number 1 imaanisha kana Murkomen no Gachagua ni maile kwitha already me askati me kotini nundu ni maalauiye miao ibaluke na kwethi wana ungi meana meli nundu umwe watu ikangusi ya ulongi Murkomen ya asia Gachagua wa ndo mubia indiwe pe ndo mubia no lilikanai Gachagua deputy president asasiwo ilata maanzo maenda makuite masilia na Gachagua hivi kwa ofisini saa 11 kana saa 10 sia kwacha nikenda metele mabike amatumie polisi so ila uweza kusisia kindu kicha guns ni kindu kikothete kutumiwa ni ana siasa ndio ndipendi mwana siasa usio ngaliyeba kwa serikali na ate kwa serikali mosete makatumia guns ta tools kana nundu wa uchola mayuts maitumena uo na kwithi wa matena mawia makoka maka mawia ila saigino ya mutongo itamanzo ila kwenda kuthiba ya makueni na niwezi nuko yuko komanda na opponent wake ayumbania aume miongweli manenga kila mundu maana 5 na imowe atulatu nusu mawe waku na aimea ila ngania ukwisa okilo anene nienda mwikiona kana mumbu so guns itumia wani both serikali na atetiame opposition so tuiza ku criticize kazi serikali hiyo kayo tumia guns na wase kindu kicha Murkomen na Gachagua ni kindu kiku expose undu leaders ya latina mo mate kupikia kwitha my mind ngawa ya mwenende nundu Murkomen we enena kuhusu kana nukwenda ku make sure kana Gachagua niwe mwene uweta guns lakini alandu manaendete kuataka andu ile kanisani Gachagua no wona matumia isune kule ya mume asia no niwe wabangithite ko no wabangithite aya evinde Gachagua unetha deputy president kumaanisha la wabangithasia andu ala me serikali na oyu me serikali ni matiwe serikali ivinda yu wabangithasia siendo isu maisawa nasio kindu chukiyo maanisho aye tutukula ni makulu imaanisha yu ila wabangithasia ndo ya serikali ndo ona haki ayo serikali ni ivinda yu Kindiki ayo serikali ni ivinda yu na musumbe ivinda yu ayo Ruto ketha abangithasie kuwi na tihaigwa mai criticize mayasia umwe witu no bangithasie cha na guns yes lakini ila mundu umienza atwika ni wa opposition no kutwika ni wo kubanga guns ko wataka kusisia kinduki ni katul katumia wani anasiasa yani ndio depend mwanasiasa oye mulengo wewa nikenda ma achieve kindu kila mekwenda. All right. Yes. Thank you. Ni waje wa mina. Yes. Asante. Senator. Tuivo CS Murkomen no mweze nesa. Ni mweze ne. Ni atete yana msema past. Mweze anasema past inyonde na mwe mawakili. Ona the deputy president. Na imbe wa university no zero la clarification kiu wathikise Murkomen no kweta neza kasha kono ni mwisi nesa na hicho kirumi kasha ko kungwetanga kwa guns ase kitumi kinene ja kasha ko thangite no ndo ni mwisi chambe buya la umelama andamanoni chakele niwe ubangithasia mbolele my brother wanu waeleze neza no akamini yache eba kasha ko serikali no wabangithasia na na serikali ni mayai na thina nikyo ime na thina kicha mbolele Senator Manzo kana mbe kwa senye ndia abanga mboleli onaga mboleli ndi ngwambroka siasa na ando asuli mazao li jamondo the nani munene muno
nundu wosa na serikali vaiki ndio tesi wosa tumembesa na simu na vaithi imwana hizi tukitana boa we mundu wewe nenga nitembeza na simu wa kwa tithia kau katika kando niwe mundu ambaye kusikatwa na kuwa ya mundu pamana ndo asumehu kwa na siasa maiko na sindu izuma mane ndio ndo weza kwijumia kendo nichu no ni alama na boa ototi asunonga cha kuona to maneta kisumo no alama na ibao senzika dentro mondo ndo na mazeje neza bai mundu na umete Central Kenya asunonga cha kuona to maneta uko uno onditekela kana ana siasa mondo ni mendo ana ndo mo na ni mabanga mayuthi na ndo maukayania kiundi ae ka miaka 13 landu ite siasa nenda akora kuyene ndi makambetikila kana makalea okila mene nundu yu watu kawe bange thiandu mamuthembosu ona kwikala namo kwivina na ndatika mwezo ni mauke uka makathamea nundu mendo amewe mwayu na vitie inyawa mo yombe atithi kwa bandu watu wa Kisumu ila tangulo na ndiye mathikoni ta speaker data mundu wisene na MPO na tewaninya nuna siyo ni ngunzi muno na mutoka wake weza kuondoka si atola kulo na zala ya kuma na waumwe tina nonge na mwe abalo kona ya kinano na itina na baendwa eza ko police station iko nezia kwazwa ya helicopter mbe bala yana kitie kuma ati helicopter na ganda mwati na na thini wa kumuno yuthe na wanguni na umwe muthenola sio wa mundu muhimu yuko angela kanyo keka watangula no no ayone ngunzi ya Kisumu we omburu oginga no thima thiwa no watangula akauma kwethayo ko uwe ndo matibanga sindu yino bagamecilie muno ano nene ndio sio no ba masako ibinda oyenge no nete okindu cha muthembo suma kuweni kitwindi ese na muno ne kendo ha muno ilobi kwanza ndo andie na sifu na feka ni batu niwe imwana ndo twaikwa lisingangana ne wezini wa serikali lakini akawa ndo sifu na we bangete baloilie imwana iziti thenge yabo kwa wena ndo nake aenda security yake kabisa yasa ujawiyo wewe hebu paikithekane na ndo sima mali zingangane ziona maikwa kuyo lota mabela wakatulio mundu aketu akaenda naku na umeobu na umeomusie na we watuma ukananga ne mukutano wene alizingaga na ndo mauda ne mana miwe nuko balanya wombano twalinda mwananchi thika ngiti bantu nina ndio nje yumuro komene nakashagwa no wetika na muli kana ne gumuru kwa nwanza ne mesene no kashagwa no weze muro komeneza kike maanisha hata mwene ndi tiwo no tumani we baka bina kana katika shagwa ruto ndende musumbe omuntu endo ithini yako binzani na taito ko nagaganda atuliko binzani na magakwata na kashagwa ndasumbika na hicho ne bya kasagwa azenye na usumbikise na nonye ne kwenucha na nuende na kwevanga kuwa ndo zuni meza na ndo imathukumie imwe na ndikwenda kwaza kwena mulaika kutena mulaika onomwe kila mundu ena na ila siake na yasya kana kicha kutisha maisha makashagwa nikindu kiteteleka na kicha kwasya yana kama vingi andene onaikula ndakakona mundu wothe mukwata ni polisi kana mutwa kotini ulekagwa na bondi silale the itumia nae kaka nako kana tumekie mundu da Bob Jage maandamano matana abika na diana kwa kwa ba kitengela na sembwa kotini na diana mana sevia affidavit kindu keta masovia affidavit makulia mamunditaini endo aye under section 36A ya criminal procedure code palakoti ana ngoi tumembeana itona ukosia kwa security ya kumbene ndani wiki tondo na wale kwa nuko ikuwa wanene ndi koti na yase wambe kuiwa ndeni kana ndani no kwa kana to ndaka kitu kitu juma na isema mwana treason yenda the treason kana mada
nusa ukumewa lawyer wa gwate Okay. yuko unenda kwa serikali hizi ka sindu mbingi itati yemeo sia kuthini andu sia kutumia andu na muno abduction no yende kidnapping no yende kulumanja andu no kuende wenda mundu nigite makosa mukwate ni mtu wa kotini akasite logu undu mana akwatie kansala ngovi na hivi kwa kotini alechwa na mazo kama akwata andu ange maana 350 na ina ndiye kotini nina orengo na Babu Owino na bana akamba bewa 50 lama na kwata lobi na mheshimiwa Kalonzo nangu nitakambea katika ndo lane namo nundu ne manjodi na television ni mwa Kenya katika ndo lane namo muonza ni makwati we Central kwa una thinga mauni nenda kwasia kana songo nundu kienesa sana hizo ndo na hivi yembont kila mundu enuka athi ukoma kwa imana sele tena kutuke ndio tasete tuma na koti ndikabingwe Okay. indagala mundu enuka yuko upa akatwa mundu koti na mana zikato ya wana kana nimeke yenja mu town na huko yeye metoka kwa kwani te balu jakwacha yaani wayu obstruction ya mutoka zikawa ngali yaani we mundu nupigia ngali makwani thau kwa hiyo ndio ndani zo muruko meni ukwete izute motethia na mundu ngodo akashagwa tayari ona kukwatwa ndio izia ndamo komeni mundu umeina mukwate Mheshimiwa Kalonzo monde asikana kashagwa akwatwa wene mukwate na atongo yalangene ya na Kenya ni kumela na Kenya kwa muruko meni na Ruto mele Kenya yitu ilionde Kenya ti ya ndwele ba matwikio pa mundu ngube ba Kenya menda vini ya kila mundu te binewa na ndo ndoko kwa mwagwezela kulani muruko meni enuke na Ruto atenuka na Kenya ilika mugo na isumbi wa mundu temu kabila mo kabila la nene kwa Kenya na tutimeta temu no ba kotini na mwene ndo mwene bila kuonde bando bia mwene na maitenda kwenda kutheni mwene ndo muno egondo wendie kwa 2024 ugwaruto na MP enda mmalebo Ruto na MP maana ngulumbi nje muno matai matakwe ni mundu makengwe na kaka ai moi enda saa ina kwacha ai sembele suye kana inde mbu azambele neziku mojabina na mwene ndo ukete poka mbe wandu giliana one wa ndo mundu ume muno na nuwa kwa wese muno bawe muthuko miwito muzumbi ni muthuko miwando tiwa mbosi ewa ikiasa hiyo to the State House na make achoka na tinanike ndo mundu ume kwa Kenya mondo kwa huko mba kwa tena muruko men kiamba ko meki kana ndeno ndio chumbe kwa na githoi ndio chumbe kwa na dhuluma ndio chumbe kwa na kao hapana ijeni tukikomboa tukiende itomugo nina nataka nyanya ningasome mautumani by saa 5 kwanza nataka muonza yu saa 5 na nusu ni wangu ndaambia osoma feedback atongo nini situ na maundu mengi twelone ni ya Masani Limited ku kwa ndateka ile peke yake Kilonzo ima ndo hao ndema maende iyo misila ya isi endo mo ni kweso kwata aki 2 minutes tafadhali. Thank you Erastus. Be kesi ya 1942 ya driver watwa iloli ya Mauta NTA petrol station nanywa sikala ya petrol station ya kwata mwaki na yo insurance ya manai claim pesa kula ku employer wake na yatwa employer kotini Century Insurance na koti ya rule kana mwana la waandikite driver osu ni liable ila opposition yeta siana isi katika street kana yeta makanda mani 2024 ndombeto kesi obatiti nebo nokite nebo kwenda kuka kusongea nebo kwa kusongea ina baidena challenge kala ni nayo ni opposition menda kuona ya mwene nzita Ruto uwaitano ti Ruto uwaitano number 1 Ruto dai katika street na mwene nzia dile na musikali la maafisi yanake na musikali uswe na itumisia nikiwa react yondo react maybe ni wa mwekesi hivi aka na mwekata but my point is umaria mundu kwaku umutoe talini kwake umutoe talini na hivi akomeku you can be liable na nyo kitu mitu kwasi kana katiba kaka itutu na koyu nikaneno kunikelenge na kasiswe kandress maandamano nesa
tweke kuikumisya ciana cia andu kwa talini kila mundu akumanza kiu kwenda nombela rasa sisi kwa wataji kana ba yaki ni sisi ni kwatete haki na no ya compensation iko kana mbeza ila manane ingwe lakini opposition bado yasiokenge yasikiacha siasa rasa siasa ba yetina netwithite tukwasi andu kilevina 07 senator mai ne monia tukwasi more than close to 1500 people nondo wa siasa na toka buto alika 2013 andu masya madhayo senator ne mani ne monia andu makuwa mena Junet 2017 ila mathoketira ila kumela umete kola kundu ba Gladys monandu moana mai kumaziza city mochari na asuma ya compensatiwa nobela 2024 moko na the same lakini noko na serikali ni ukie na woni wai ni sawa ndane maasi ya madhayo tutona kweka na kulyo ni ikana tukulyo ni kana serikali hiyo ni kuteria Ruto serikali utongoze noko na misi yambe ku compensate andu sio serikali lingi sio wayandu ni sia compensate the answer is no nobela thank you na ngumalo batiti nondo ni sito mabwende tosoma manini abductions siende Kenya kila opposition imende sene kwa vingi abandu na mekweka shopping nene ya mablumbanti na mekate na madhai mundu so amina kwa stock isi ya vela memu malia no ni ona kiumburi MP ya kueta elo nasio kiengale pela tui kana ndo amenda kusovyo abduction stable na arrest tia abduction mundu no kukwatwa neto wa court na mathi kumwemwethia no ni senator undu kwa sema nendie courtini ai mundu okaebunzia nduka ya mundu akwana ngatali na akwatwa wa kotini senator nondo ne lawyer mena babu win no mambe ko ikumumia isu ni sisi ndila tutakwenda Kenya nono mundu we muthuthia ni nono no kuona no akomutethesia na akwati akoya nduka ya mundu na akubibia sindu cia mundu kana akoya na we mwati ya chokoni kotini we thio mumia asio makosa thank you compensation is it enough kwa nisila ya ICN mo aina langi onde compensation kilonzo niwe ya serikali no ni nenganite aki kwa miseno ni kukwata aki ndala amba kunena niwe ya compensation unanateka ile nenda kwamba kwa senator manzo bakana faida yukutewa maana nune gwasia ila mundu wa maana weza kuwa wanengunzi tayo wo de wa kila mundu ni wa maana so nditi ai kesa correct kana pe mundu ngute mwana siasa madhayo maitu onde nono biblia yetu ya madhayo ni sacred ona katiba kaitu nika protect ya life Erastus ndo isakuiva thayo wa mundu onoka munenga mbesa siana ndo isakuiva thayo wa mundu compensation ona andwa makanengo compensation ya nata ndo isakuiva thayo wa mundu usu akasioka ingi kila kibonikana kindu kini chekikie ndino yitu ya Kenya yenda kindu kitawa reconciliation ti ai kunenga no mbesa nikenda within wa makunika metho kila chaile kwikwa nundu niti kuona vena mwana katikati wa alame utongo ezia enenthi na enenthi ndino ni ya ile kukosevu so yu ikamba kwika kindu kitawa reconciliation andu ukethia mena leaders sio ni metha na reconciliation ukethia andu ma siasa ana atongwe maekuoneka ta mekwikala nthingi na mo enenthi mekala nthingi so compensation to me ndisa kuiva thayo wa mundu ketha na alama umiye yes asuno maitithwe na serikali isisia undu ikwika lakini mundu wonde wakwio onoka iva family sumbeza siana mbesa izo siisa kwitha si enough reconciliation yes thank you senator aki misima ikeswa kwata kilonzo no kweta kana serikali ni umisema mandomeo kwenye compensation kwa andu asu kwa ndatika ile kama sembe haki yona kana mundula wanite atwa kotini asikale mondala mano ania ni mesewe na isasi ni sisewe na police station ila inaumia ni sisewe na paina ipata wakuwa andu icho no ni maandamano mana yuko maine wa mundu isipokuwa andu ni mano iwa no longi una atia nundu wa andu alama na abducted bana baya mateo mandikana bala maandi makuiwe ni last court ngweta ya serikali na ni dilikada bana Ruto aitweka Mosumbe ni waize squad hizo no weze ni tu abana deputy president ni waize ni aleta ubunzwa na aza no mebunzwa lakini no kuona kaimetumia mono nenda kwa sia ni weniki unewe ayase suola report ndanga na state house kana ni wetia pole
na ne wezi kiu kimeo no kitumia atwa wa heg nundu ona kuiva e conversation ne witikelo kana serikali yake ni oyando na ni wongamia serikali ko tono kwigwa sikala cia beba cia kibetulo bando ni wone kwenda manyusa sikala ibetulo ni tani jana nguo ya sikala kibetulo ona guku ya bau mwene kuandikana niwe mwene kwani nijo ya tuyo 1942 na makwani maibenduka bala kukwambe kwa sala kwa tina kwa sala kwa huo monde mwene serikali niwe mwene nguni niwe mwene kuana niwe mwene polisi na no wete twa heg yana murugomeni wake na ona kindikyo bonundu timu icio ndani ungamia security na andu ni mano iwe kwou twanda kwamba amambe ukwatwa mbe matwa kotini na ende mbesa inengana enda kwa mbesa icio tinengana kwa family mbingi muno nikuneta ni account mina na baimbesa ina mbaiwa na sieto siewa chuma ile mbetu baimbesa siaisa umayu ndabe mundu we na imayu na kuna zibo ba tutabye no kwatie ndo andu manetu account ina bazo kabandika ma complication ma succession beza tuibo nya kana tuibe the ange matanizie ya kwama. Thank you. Jue atongwe masane mwasu ma kweduke sianende na mubyano ndo amawoni menyu na ndo katuwe na kamwene ndi we asiata mwithuke sia na musia isia ni Mutongo TV Mutongo FM lunguni kumbea siasa imwe kwa imwe na ningwathia kana ngosoma mautumani maku na ni ukuletie we watata kwa sia isia we ona ne chao kina tumiwe otalo munini we yumelia muthenyani wa miateanio esu ya matuko 25 mwe otwe wa thanda tuni wakana move tu mawoni maku ni kwisela ile itatu kenda imwe 5 namba yotumani mukuve batende vi and then wa mitandao yetu Facebook na Mutongo TV Mutongo FM YouTube ni Mutongo TV Stop FM official na umunthi nienda kuambia na ile itatu kenda imwe 5 mautumani ma ile itatu kenda imwe 5 nukenga leko ya Facebook na ndivi YouTube na ndio sasa simu kwisela noti monza kenda ile monza kenda ile 5 itatuve mundu okwasia erasa sikethe kano kedi atonga su onde nyeni asia maandamano maile uthela kukatumi wanzia ingi maandamano maete ya sara na igashagwa asiwe nesa kana ni muthowe tuyo namba kalinda mwana injini kwa ni kaminin mawangwe Ruto esioka ingi ngelesema shabiki onde baka silent listeners ni chama ningaliko siangelani just one time Kitui twesi Kalonzo tosha Kitui county maandamano hakuna please tavi Kalonzo amanyatongo okay mwana usu wa UDA ni Kilonzo ti Kalonzo amanye Ruto no kuelewa Kenya nzima amanye Ruto no kulewa Kenya yonde Gregory Ngaragosiamba si kulia mondoso wa UDA to Kalonzo no ukuteka andu nyara na imanya no twene one term osweto wa GK wa Ngaragosiamba si Kalonzo ni 0 term na mimi ni Gen Z na kura yangu ni ya Kalonzo Musyoka mimi ni James Mareka kutoka Ngo Masumba sema one term andu ni manaume lile maana ni indi serikali ya vingalelo sionde osuyanze ando mana umelele indi serikali nena vingi lelo wazaidi ya kueligeka okay rasa na somo tumanyosu wachi ndata mwa utongwe wa President Ruto we sawa no kimena mena cho evinda ya uhuru ukamba twakuniwe ni kiangazi pasania ende kuma Ruto alikava imbua titana kedha ono yule uwe mondani team ona mayesi kila kine kati wa finance bill tabia maanzo ni wakangundo Mwala Road ni wende ona area MP Fabian Chule nuna posti temitandao ni uzetu wa mwendo kumangalikosia pipeline Nairobi keteka Mutongo wa kwa maanzo ni Paul wa Yembondo Erastus Ruto ni wa kanisa nundu kuma alikikivilani ukamba kuyanya onambua ya uwa ni tukethie le uwa mundani cha maanzo no kilele no chukitumia mbunge Mateo Soma Claus Kitevo wakati wa finance bill radio Mutongo FM ongulilie mwanosu ni chao keu maetete ukamba na serikali esu ya UDA usine tumani kwa Kilonzo mwanosu wa Ruto eno bongo muno
ni ndesi Kenya Erastus ni aje ni chalo from Mwingi huyo Kilonzo ni atumela ndeto seneta wa atumia izu wa Ruto aya wati ndata atongo yasu ondewe okay asiye tumanitengevi asanti nito Erastus chalo mumbuni chu asini ukia kaiti makueni nyendina nzika ndiasekana mbuli isu kwetu kwoko ni upinzani itina wagashagwa kuona anamanye ando ni mese niwe umbana siambuli isu no nevithie ona akenga enenthi thiumwa 45 days uwo ni kana evithite aivo Mutongo FM Kilonzo oyu ando ni moivie ukamba wa India we na kubayingwa mundu tesi kana serikali ya UDA ni ya kupanga na kutenga atangazaji Mutongo FM jamaa usu motavie thenda kwenda kudhatia enenzi neke naike kunena kindu utomanya ni na mwe okay usero wa musili mukaritio ngarikosia mwingi usio tukise Mutongo FM 103.3 ketho ku Mutongo usu UDA no mboni tu baikendo no mbesa tu yete rasa tabe manzo aike ukengana ni na mundu wa Kangundo mwala lelo ni wende ona mombo kilomita siana okay ni meotutabia nze kime nona mweki mitandao ni chakele rasa sio soka Bushai MP majimbo Kalasinga amending a clause which doesn't exist in a finance bill. In fact, this is a rotten opposition cited from Kayole. All right. Rasa Gen Z inoni atongo ima opposition mali kila na moma asia tawe. Nilusi kuma kilikumbo leli siailete kukwatwa na kuvingi wa nundu meenda kuthinya enendi Rastas zawati neta nesange sie ndadiwa kuwa kisiasa eta wa manzo Gen Z na mani asha Ruto must go na bado no twetela 180 million faith ngalakosia faith Rastas ngalakosia malele manzo anene tinatosia uo serikali ya Ruto baikendo iendesie na inde ndatika ile kana mautumani mabudho nikenda ni sembe mitandaoni likana nzome tumatumani mailiti tukende mwitano Kilonzo yakao kenga nawe wanosu ndamwesi ngai etiniwe wavoimbua akwasya muika wadho mao usuni Mutongoi amwesi ngai ata Kilonzo mwae kakwasya akamba tia tumanu na edhwa utumi tuokenge akamba bandu evosa mosa kwa ona umwe umala tu kwenda we thiuke musumbi kana ne mamolea ni Onesimus Chalo Kitonga asumwa masoma katiba ya wono kutula mia Ruto ni twisi Kilonzo mwa Kilonzo kwa Travisi musumbi atuvukuisi silanga wa matinga tukutambwe kilovo maleve okay kwa hiyo tumani nwavika musumbeti muthuku ende andu make ni mwathuku ni kasina wa kwa gatezi ozoze musumbe ndeo no demo opposition is dying wa Munyoro is joining Ruto Richard Ngalikosia Kitui rasa vitisho nisio sina tumisi andu mataumila nondo serikali manavi ngetelelo kuma 4am andu make yakuwa wa Mombasa Road manavi ngete kapa interchange Kilonzo ni one term sunene nasoma azimio Mike Ruto adhukume enende nondo Raila na Kalonzo maisinda osakwani ona umazi ndo osakwani ona umwe let them go home. We need a new blood like Alfred Mutuas. Okay, President Ruto do his job. In fact, Ruto is doing good more than Uhuru 10 years. Also Joseph from Machakos Wamudia ni balala nikiwa cha sioni Matuya atasalimia manzo sana na waambie jamaa wa UDA awache kutuambia mambo ya Ruto washike Gachagua waone kila kitu kikisimama right kitosa matumani ma Facebook inambo the YouTube kuandu ma Facebook ndiye otumani wa kuvau mawoni kana ekulyo kwa tongo imaituni okulete uona niki kitumi
utalo monini une yumilia inge me asese serikali ne na atesisie enende wesaithia mayesa kwiyumilia na kubinga malelo wesaithia enende mayibika maandamanoni ni ambao the YouTube ni the Facebook na ende ndio kanose simu siaku kwa metuki kwa Facebook Mutongo TV Soko FM official the munu kwa sia nivotu yetwa Saje Kenzi Nicholas Mainge ya one time first as nzioka sia okay Kilonzo ni wabongo Muthei Freddy siana ke rasa ziwatinda tanesa okay wose aze Kilonzo okay uanena vaikendo chenye kilifanya tusiende kwa streets juu tukiuliwa nani atatoa Ruto kwa kiti oswetwa Davis Mutesia ndivyo tuyu ova mulolongo ngelesea tungasu munono ya manzo ni one time Alphonse Nzenge Benson Kinyua Erastus kwenda na Kilonzo osu muika yila maenda maandamano ni kwithwa maikwelewa ni finance bill maileta kuwa wakana kwa abductiwa osu ya kuuliu ki utinde ya utueleti cha usumbi uyu ni chau so akulete makuli asu mwenye ako kwa serikali hakuna mwenye okay ziyasema hiyo swani ane salame serikali ni mundu ngi kwa sia tuiva mangala kwa sia kadhiane Francis Kilungu manzo tuyu maelewanesa Moses Mwangala Cosmas Munyeke yasa kuma ye mbondo erasa zanza niwe munoneki andumaki twi mavingi sa Mutongo witu kamba na umeteva uko ngelese mutoi wa kwa Senator Manzo kwanza walisema hakuna holiday kwa nini wakafunga mabarabara kama Thika Road usetwa James Musyoka kule Manzo kanami thenya miongo ena na 5 yakashagwa ni athela eona gashagwa ya athela eona gashagwa akaweta ni Timothy Sila niba Huruma Senator no songiosu mundu kwa sia Shadrack Eva Kabati kitwi kethi atongo yasu munono itavya Manzo kana Mike kukenga Kalonzo maite sera tikutinde ya one term saa sionde makabaloka mokile kito aban na kiasia nende ya Kilonzo kuivya enende usetwa aban erasa sinenda ungulile Kilonzo ati yoni malelo meva Ruto wa Mbei na Mathela David Mutinda Sami Mutua listen from Embu Town okay ziwa nena na hii Kilonzo well said usetwa asia ukweli usemwe Joseph Mutambo Kilonzo ni wene Mbei ya Manzo ya Manzo ethani mundu ume etikivila ateo weta waipatone kana akakwata kurasiana ona sia uluka ni God one time siku zote ni lamu sema mukamba na sia uluka nomboi Christopher Mulei Timothy Sila atavya Kilonzo ayekane na uvungu vaikendo Ruto wikite eka kuwasiana vaisilikali ya ithi wana maandamano kila mwaka Kilonzo na kamini akazi Ruto must go vekendo andikite vikiteke sio Moki James mwezasi ya tuikaeta yando mate ma opposition kwa no sio kila woni ukane wandai ya weno dasio wakuleana na kila mundu kunena lakini tiko hasia yu tuikaeta yando mate okwata mbao ngala kwa levi Benson andu ama UDA NDC Ruto amanengete kivitu kana ni chao mundu niwe sineza vyo Ruto ni muthuku vyo naende no nalea aya motomani atatu motomani maingi muno ndimi na onde nondo amasa sasa na erasa tebe Kilonzo to ikwenda sindo siatene atravye ondo Ruto wathie mwene nde kwa kani mbaya asie ni mbaya David Mutinda kwani Kilonzo anaishi Kenya gani na ni mkamba wa wapi nataka kujua zaidi ili atuambie maendeleo iko kwa Kilonzo ajui chenye anazungumzia David Mutinda Mutinda Naindi wa Muthia we are with Nicholas Moli together till 2027 it's time for change tumechoka na handouts za this it's the time Kelvin Njogu ndio maana Asia
anda utsiva Kilonzo kutetea Ruto ni vadhei mwa no PR twetu wa Kelvin Njogu ni muvea YouTube ni kwa tena soma like 80% kanuke Facebook Mutongo TV ni ngwadika nengo soma matumani maku na niona no matumite tuambie tuambie na kidogo nuke tosa simu yu kedha nwendo kuna simu ni noti monza kenda ile 5 itatu 0792792553 kalengi ya ende na uzi singla kwa metaboni Jackson Kithuka ya sekethe kamuno rasa sipamona atongwe asu maito siana situmbingi ni sio waiwe na inge sia kuvika umonde ni CSK polisi ya indie onambaka umonde abductions no siende serikali ni nawe tete kana 25th June 2026 kedha normal working day lakini nye ni public holiday nondo dinethi yani tunandamanie nyumba situ sorry na musiene tuikowawe ni serikali eno ya kukunwa eno na kukunwa ningu siayo vamwe na kuyewa boni beni asia eto aboni savali kuma wote amuika ne manaki ye nondo silikali ye na askali ma Kenya na ma UDA nondo ve ando mata maneyo vete udhyu na munuka makatia medho ve na muna wekalama mudha memwanya una veni wemeti na malika kumuya au ngame atembe tamundume tena vawote mana vuye pastor kanisane kwake kila kingi tavya mwana usu wa UDA kedhiwa meitakashagwa gune nimo ithe wagunzi Darius Sakeli rasas ni aje keli atongo yasu muno ende wetavya usu mwita Kilonzo na ke atinda atukathi undu serikali ithukomite na twina metho ithionde baimundu wene kiu mwana usu wita wa Kilonzo either itukathi ya undu musumbe wikite ethia ekite kwake kana ekite kwa Kenyans mwana usu undu unone na ethia emwithe ethia aitu kwa tutumani wa vika Anthony Musyoka mutumia usu okuita Kilonzo we no veki ndukingi wisa kakutuya etetea Ruto kana no mbolake dotia ndio ndizo maanisha hata tundinga kwa madhembo kadhembo ni Machakos Town Salimia Senator Manzo Julius Mutua Caleb Chalo jamaa usu wa Ruto nene achawe boni Chalo jamaa usu wa UDA okay pole nukambele okay kako umatongo Anthony ni kwa cha naso mosu nuketoza simu nimenukile motumani ma Facebook Kilonzo suwa UDA atukua tatisiana niki tatisiana nini niki John Mbidi ngalese manzo mono na uimuya nina mutuma kola ku Mutula Junior kama enende makala wawode tuyatie tina kimaendeleo chake likulya muli nikimokita Kalonzo kisiasa na tuona tongo imeo serikali ni meungamatwa ni kwaje yeso tumanyozuni wa muli kana nwane wa Kilonzo usuni nasoma utumani waku Nicholas Muli ni wakita 27 it's time for change Kelvin Njogu Ruto ni Mr. in 6 month manzo neto mwezene ya saa ne mundu wa uvungu muno Antonio ni mutinda edanzo utumani waku ndisio kala nondo wa masaa akamba tuena medho nondo mundu oka we iwandika na iwe nako kiuki isoma laki 7 Erastus Kilonzo anenete uwo manzo maina kenda makwate ticket ndalani kabisa alright tumanyozi wambaye yanugetosa nena awona ndani kabisa kuma changoma kikema pero achangoma kikema mboni ni Erickson ma mboni no ulafesas okay asanti
aya ndo mina matumaini no simu no kitoza simu oyu sine nasoma pe tumanini na tia no na ba ende ni wambaya ngwetha ndi sisi twende kwa oyu Kelvin na ndo nanga simu yu wena sio aya ni wazi mwembinge mono ye katu siose tuambie na elo Mutongo. Hello. Hello. Hello, Elastas. Hello. Hello. Nena nao. Nena na Sabina Umetaba. Mbere ngunga ndiko cha mutola ndi kwa jeje manzo muno. Ni wakereka. Nani chagwa kunena miasia Usi no tuone to Mutongo ina miasia msundula wibone wazanza tiyo. Kevunze bese wasia ni wakatano. Yo wakatano. Zebese wasia. Na niwese kusema kweli ukizukise yasunde aye limabikiye. Mawani ikusiriwe simbingi muno nyindinga nikongwengenea. Lakini ina meko kitire tongo mayu ko kitire tongo matongo isiandu enende. Maenende ingi mayana mayiko na maya ingi. Enda kwasia ngali ko siende ngali ko ya silikane na ngali ko yote simeka lendo no gwakwira aseye na masuwe ni siano nenda dino muno. Na maiso grande to ila si kuma ile moni sio ila kwa tu kai o kana ya melosu. Ile statement yesu. Musei no eza asiye ende ndo kujuma ile moni ni kana asiye aite mungu musi. Ni na sei na ne mwende ndese nandi mutongi amuri no ngwa ko te ide ndisi muko ibya nende. Asante. Leo bese wasia. Pole sana Sabina. Tafadhali nzebe sio wasia. Wasia sio mbikia nesa. Tongo yo. Baina mwewa. Tukoto yo mwewa pio. Tafadhali nzebe sio wasia sio mondo isamu. Aya tuanze simu ya Kelly. Simu ya Kelly. No Sabina kwa kidogo. Kidogo ati ndata. Wanaandika. Hello. Okay. Hello Mutongo. Bwana kidogo ati ndata. Nesa Jackson wati ndata. Na kona ati bwana samwe kango ke munondi ya shawende nesa. Na ke vya manzo pia. Vya Mutongo yozuye katika tisi yetu ya Mbola. Eto Nicholas. Kunukire na ndio kadhaa na nne ambao tungia muvyano ndo bwana munene kula na siwa ina kesandi simu ya atilekilo ngwendo kune mutungia muvya ni wazire kadi lakini nozo vyambai na nonete mbai ndaya na twenda na siasa lengo na lame kwa serikali ni manenge ndaya manenge mbai ta ndaya ta bwana munene no matuike neta eta muzumbe kidogo nenda kwa mbofuli ina kuikanizia moko ngunzi sisia kashakwa na yo ikulo no yima kashakwa na mwana kuomba nizia ngunzi bana pifika na ngurubi yoyote ya kuomba na ili itakwamba nengo barua kuma kwa polisi ikulo ya kwa yo kati ipo na kisoko security itu ni independent na ni bukuma independent yevya ngunzi mundu notoma kwata mwana waomba nyankunzi atipangi na kuomba nyakenya nzima ndezo kwata muzono mo omba niti ngunzi tukamanaka na kweli nyomba nasya Tiageli ngutunga muvyano ndo amanda manala manayiko ndinona kwitika kwanza kamenesi ndivya amboya yakwa aenda yanene azu makutwika matomo amana Mumanyikana cyana ila chivite chikwa manda manoni chikawi ndakamiti yatasoni nanga ilo kuyona kona cha andumate na vina mayuwa wavena alama kutwika mena vina nondo akwivya nenguma na mali mbingi dokone kindi chikutakita masyoka yavani yakuwe kama yavani vimindi motota vyo kweli kila kile yacho ya kingi cha katatu ngomino kile kangu kidogo ko ground twete elete nesa twete elete ko kitakaola akura twete elete ko kitakaola moko na kwitikanyeza kame thank you ninga inato teje tuvikio next year tukuiwe ito noete kidogo ngilonzo no kunwanga yini ni akutwele sio
Siku hiyo kisio. Asante mwana Jackson. Sambai. Alright, azazi ya baita kwa kukita wa moko tu kitena kura ni mwaka ukite. Aya, tuwase simu ya katatu. Simu ya katatu ni yao. Kuna simu wendabia weta wata na umeteva ukulie ikulio kana woni wako. Yulo wanene witu. Hello. Hello zazi. Wati ndata mawuya watito. Wote dinde na zai. Ngine ne koseo. Yene kuzeo kuka ko biwa. Anya tuno tweka sete. Yene tongo ya biwa ndemo no. Mageda ka. Ngere ja Nicholas mono wako kwito. Aha. Yena ndia jangunzie. Tujele to betangwa Kenya sionde. Nundo na kuma mzie ndo na ngunzi ya do ile ayo na jamaa umuzie ya. Na mpita go. Ai mundu ke no ndi bayo ko dije ninga na serikali onde memba ona ngunzi. Na ndia ke kazi ko no na itende ne wadi dio muone. Banda manombona emeze iwe mamugo. Bala ko mali jeda ko ndu kazi ko ne wimba esi. Wonye ne aje kila jibongu nziba tangwe Kenya. Na kubua na kwa na siasa. Niko kuongela mungu ya Kenya na ndi ndiaje njia kamba hii. Teye kato na tiye kwa kabio kuli na tongo ya kwa ndeba imondo ngwe inena na ni kwa ndema neneta neta. Ndi iwe na Nicholas inewe iya zakati na ndi mutongo inati wako kutoka vijana ndo mukete muno temo. Wagedeka. Yenga simu ya kana. Nenda simu ile ya kana na ya katana tumine. Naona midnight neso. Aya, simu ya kana niyo. Simu ya kana. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Inena nao. Simu zangu zagu magatima. Ilema. Ngere ja tongo yaji. Ni magere kabyo. Nande kule mwana zaji ye. Mukule no kwetu kesi. Yuwaja nguzi nija popije ni kete makwado ni genda te ja zali. Okay. Enginde mukolia Yuwaja itilgali waji. Yuwaja itilgali ni dokumenta ya maona ikideve tendi mwana ndila chao. Wozobia. Thank you. Ande mukolia ngade. Dokulio e kogilia. Elvi nanga singe osu na realize ende kwa yetu kesi enda kulia kulo na kwa iwa TV. Nanga simu ya mudia. Simu ya mudia yao. Enda simu imwene kenda tongo ni manenga mwanya masunge mukulo menyu. Nina mundo kisevene. Aha. Hello. Ninena nao. Uziwambia alo na adhi. Na sasa ingi mwa peke yake. Aya, naende tunga mileba huu. Ni muvya, nondo wakuna simu kutuma mautumani maku kusila mitandao ni ito na naambe watumani mkuvi ili itatu kenda imu itano ilandi na somo waku nundekea tukasoma ila ingi tuekiwa right na ili atongwe imwewe nende magule wakauta meo konia maundu mazi yasa maundu hatu endo na niseba na yune ndatu ambia na Kilonzo makule wakauta Ginya mama wakule serikali yo kadhi ya yiki tata mume wa serikali ni kunite nesa katoa makule alangi wakule kundatika itatu ya mukule asu na ngwambia na Onesimus Chalo aisi kana Ruto no athanie ciana sikimwe kisasi Ruto ndathana ciana sikimwe kisasi aisi ngei sikimwe kisasi cha kutiku wawa na netunengenete mfano suva na tukoasia kana onenyo andu bayanza kana taito tando bayanza netutumite mob justice kuwa ingaila sio tosi asimu na report ya 2025 Feb bika 2026 Feb nyenato kwa senator mwana niche kanando 579 mwaito ni mob justice kwa Ruto kwa siando ingeisi aba kisasi
no ndulo na nyumo siosa na moko muikima kuwa kwa utweka umwikia makosa twekwa advocate ona mob justice ni legal Kenya wa kwato waite mundu notoa kotini tusiokete kwa sindila Ruto ikite ni sindu mingi muno uthita kamba no tusiene isu ona tisilu cia kutawa unless mundu ekala ebingite bandu nese kwa andu nene cie kwithila no tunene namo ba muno na kumbe andu mayumala iya usu ni mundu utaumala usu asiene mundu ibingite ka section kamwe ketha ni bandu takathonzweni ona nda isoko muthenya wa soko ila mithenya ithi ayo seto ta Monday Tuesday Friday kita cia mundu usu ona nda umala tinda mundani kwa mundu usu no tumwelewe kulia Ruto ekitata lakini mundu umalite nene sindu ila Ruto ekite kitwini tusiene olote mbea kitwini usiene te sindu mbingi twira atwana matalele kwa mituko matalele 1 2 3 twathi katika sindu ila sio kwata ando monze ando 31 million ime katika sha twathi katika youth empowerment almost 1 million ni manane ingwe nyota ndo ma youth twathi katika Hustler Fund isi ni wete ile sindu isi kwata ando in general kuna 27 million Kenyans more benefit yutoka kwa project yu aliko kamba kitu yu wala numite na no twambe oba amasako Ruto aleke kindu chambe no atwete university open university no na so singia technology Konza City Techno City au sinisia aba amasako nenzelu market modern market ba amasako nenzelu matale na asu twatalelwa tobo ndo ako confirm ya ngundo tale noende walika makuweni the same KMTC ni wakete kitui no twakete mbika unduma na kunze ni interior kwa Nimrod waka kitui town tuna stadium nenzelu stadium hizo si yake county ingis 28 kwina county city almost 19 lakini usiende na kwakwa unoiwa sia katika online uko na siende na kwakwa wasioka katika modern market wathika mugongo kitui no usiona wesela mbondoni no kitia tale wende no wesi ndio sia livestock sikwakwa onemwe yake to waka nyonyo walika kitwi no yu kitia matale kune market lo noka kutwe state launch umandam ne ko revivewa ensula muweta alame kala kuno no mawete already stand ni siekiwe na ninzelu setele to ombed zisuke silelo pai president Erastus na nikala wangu utavia unless nese nebye kwithia we ando matenda kwa ati yakela president ukweka Kenya we all Ruto wako 94 years we are kwa in 60 years ando no mase no bungu lakini with the time makoka kwa green akwa mokulia lange ni kana we mundu wako lia yose ndito kwina na isu neleze sia 2 term but difference ya ando ma 2 term na 1 term no kindu kimwe pe bando ando ma 2 term mene ando ma 1 term matene na tuima force mabone bakini ebinda neka matavira neke tuminasia 2027 tokekala ba ondo natindane ite manzo ba ebinde opposition ikakwata 4 million votes tokekala ba tukola ni ekoli Yesu na Ruto akaveta na kula mbinge but opposition ile number 2 uloke ya number 2 kwa Ruto wanakukwata kula 4 million ikeve akao kindu kimwe kila chowawa ni mukamba yes ni kendo kila no chongo songe kendo kila chupa bwana mukamba waka katika uteti huu tuko na siasa wameama opposition matometo kwa matometo na script ya sindu itatu ya kwenda kuonia mwene Ruto na ubungu Ruto ndio ubungu stadium ila wa asia kaka na 6 months sionze sia keto na less than 6 months kwambia na ito ya kitwi yaambie mwe wa June na by October twamina onela wajia ne mononie na ile ingi ndio na akoniwe mokete makwe wakana Ruto no kuwana nina approve yando wakana Ruto ndo wanete na ndo ala madhana ti Ruto na bai bandu anena na mundu na simu ni maseleka no si tofauti na ala madhani ono la mundu athi wekete mask baraza musikalo la amathi enzeni ojwang la wokie ola wowe katika police station OCS ola wae ni charge then twisi woto nena enzeni kwa sheria ni ati ya mweo na butu separate isu no siasa kwe wani Ruto kuwana isu na sikuteria ajua in fact weka kwe kengo kwa Ruto no kuwando number 2 mekengwa na abductions bingi sivi twende na kuelesia baka na nomome kwa atana meme ko na sindu na isu ni sindu siku kwa balo cha mwene nze na ndo range ne mene kila chende ngomi no kilelia no twasie sindu isu utomeka mono no opposition ni excitement na wave ya sindu siukite
na gukengwa na sindu sitebala sieto i finance bill nenda gutumika gukuna toteti na wethiani na mabalukili before opposition before finance bill kuna na kindu chetu embola mana abuthite muno mose ni kana kimanenge umaarufu na chama balucha before embola kuna inobo wa Kikomba ndo maana asobeswa soko bikaji matuma matesi ala lesio ainondo akusema Kikomba mabika kumethia no aibu na before then cause ningi mana kuna na kindu kiki kwetwa niko kadi moki kumeke posters kila bandu maite niko kadi hiyo na nichathelile na ndiwa mundu kekinene so tweko kenge mwenenzi kana be kindu chende kibo ona kima na okite makosa mavyo kakuma kengete mwenenzi na tu t-shirt tu print wako mimi ndio sifuna sio ni situ sithelete mwenenzi na alike serikali ni na serikali biandike ukeza kwikiti nzekeni kibila kilo ambukie no kethia mwekalo na satani mwekala nake kumbika sabali sia athele ko malike serikali ni tuthukume twavika 2027 malike serikali ni mwekala ya satani Asante Kilozo. Yes, Simoni. Asante. Nyama ukonjue na kala satani. Cafes katumia wani muteti umwe ula ukuthete kwithengalia maanzo. Was Ruto lies all the time and all the time Ruto lies. And elona zizi mathanguni. Nunonie kana beka uno umile katiwa musumbi witu. Na kiseseo kimwe cha media kana alama mena ownership ya mthembosu no ndu wa ku highlight yani kana kuonania maundu ala musumbi upromise ya andu na ndeka nyeno nichavye Kilonzo authoritatively nundu ni wakathiani nziyo kathiana ngaye wakathiani by any single project ya national government for the last over 20 years na ningwenda yakeke research andeteke thabe imwe nikenda withia ni wa ona itu andu makathiani niteegwa kana ti part ya serikali yes kila kingi negwa muthukizi wako na simu asia tweke kukita Kalonzo personally ndi ukita party leader nundu ndina kitumi cha kutuma ni mukita nyakila no ukitaani policy nundu ni thitwe ndikulia atetita maanzo kana nimekwasia kana nimo alternative government ni policy siva ila mete enendi nigenda enendi mone ni mumaile kwitha maitongo cia nesa kwi mbewa ulawi wipo so maega kutuya kana ni mo alternative government matunenge mo masa kuani enendi makeka ata kila kingi wa sisia undu finance bill ena kuniwe kura ni kuonania kana andu alatasa kuiye mayathi kuya ku represent mwenendi finance bill ino inakuniwe kura no wazi ni 1 term na 2 term amunga alama na kunie no ni ma 1 term alama na kunie yes ni ma 2 term kiuki maanisha hata kimaanisha we mumbunge ila watumiwe baya mbunge kanela masa kuiwe mayathi ku represent andu alama masa kuiye maendie kwitha majina ila mbathi cia party ila andu ta manzo withi yani zio maendie kwina niwe mwithukizi wako na simu akulia kana manzo kana kaikwitie kivila juu atena chama cha waipa no akwate yes iko ukila kibo ikila kibo ni saingi with ya muteti kana mwanasiasa asakuwa ni wolwa na andu alama mutumie baya na maripoti alama mutumie na mo ayaka ma represent aithi ku represent chama kila ukwenda identify nacho kwa andu ithita kamba na kanamba ya ukamba ingwenda ukulia enendi ila mu kuna kula na ila mwako ni atongoi siasa ikana we mutongoi yu ila wathi baya kutetea enendi ninyu kutetea kana etetea chama kila wali kile nacho. Yes. Senator Magulo kauta hiyo mambo ya Gachagua 45 days anaitendene na tumuona no kunena ndio kule wewe umelezo weta ndio wa mondo ala ngwa kule nuzi Gachagua ni mondo ni mwezi na samu no na nenda kwasekana muno kila makwetie uwo wa alkalau na nitwikala tu ineno na keto iba na nicha ukende na no wekala ineno na nenthi nenda kwasekana upinzani ona Gachagua ni wezi kukaunga ma presidential candidate wa Central Kenya Ruto asioka kwacha kuni wezi na nondo kelelo chake kinene ne kwenu cha Ruto enu kwa nesa pyu kwezi lavala Kalonzo amusioka
kwa anengo support na ndo yangu na nini se support yevo iketha vena vinya muno Ruto kubalucha Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa serikali ya Ruto na nicho kula iko na watina kila miaka 5 ndo makamwa kwanzia mwe kanenge choke nasi kana izine mezika kwake kamba Ruto akete kindu kenini masaa mathalile too little too late na nicho balabala sisi ondona mama sana siki woko mitandaoni itwaevo wazije kilomita ziana cia lami kuma kangundo kinyamwala ke kayumwe weta lami wevo ondo nyaine selebo with ya nondongi kuba yaja kutinda andu makenge to sindu binge andu bale takalota president Kibaki akitagwe kaundu na waka wabingwa lelo we muthalu anda kwa thana itinda thanite na kingi era kwacakana consacity disa kwakika thwake dam itenthelu nundu kibugala ki thwake no njoke kathi konza na nichoke keke ya city kuthania Africa city na kuja thwake chali taunithia meunda kitwi makuweni masaa kuja vika konza city na Kajiado kula kwe kala kamba ingi muno tikota umo monthi na twakomana na Masai na twatunga mubea muno ndu matupokea nesa matusobesha umba na munene na Masai maiu pangusi ino kabila na kula serikali mea lakini andu imoka kwa wingi ndu mumbunge wake sio juno wa serikali na nokyo kwa akato na nitono andu moka na matunenge ndaye kulenga kulozo walosongia iba yanje pepe kitu kingu walosongia mwene nenda kwa sekana solution ya sindu hizi yonde andu mose kula njenisi milioni na matoza takula milioni ile manozi le kula kwizina kimana kilake kwetu ademba kene kie mobilization kwa mitandaoni kula ila sioketa nondo IBC no mbingwa no yende na kuandikithia na kudinga na mitalatala yote isi ye wanondonge yasema kekyo mass registration yenge lakini nenda kwa kudinga na mathina ma budget matonda kulea kweko kwa umundu lo kwenda na weba kupe na pala kula inengania wana ndo ma IBC methiuka isioni no program yo katika constituency yaku ndawoze kula na kenda we amwa 2027 kenya ni yitu ithionde ndi yitu to ina ndenge tendo miseubya yekalange okaba na nange paito no tukika usumbe katwa wauma mwandani ithike imane no mpaka na yitu tukabikewa nuko nondu zalwe ina yekania itana mutongo iwo Raila Odinga kwa hivyo nituyumbanitie andu mose kula tusobya serikali kaba kula ikamwa na tuisisia tukasunga ithionde withe inoyo. Thank you. Yu atongo iniona masame twe matuonya mungo twisomi na maondo ama teti metha mema inge chikitu tuka kila wachumwa tukaende ona kunena nia na yini mosesia na kuna muvea nondo watamaya na itu nienda tumine na nienda kila mundu monenga ya yimu nonda tika imwe leto siya moja Kilonzo msesi kama se kama naka kutumia muvea nondo wa kwithia imwe na ituva na kwendesia ikumbi nesa na nikwatia ola wosa musokani wosa no lota nosa no kwendea na kwivanga hese kwa so iswingi kila ndo makuthuria mwenenze na muno muika nondo wa kindu kila tunene ya sio tunene ya ndo manaiche mathayu mo nondo wa siasa na ni kindu kitane kwikika nondo wa siasa kwa sia mathayu na wasoma historia no kuona mathayu ni maitwe muno nondo wa siasa na ambasu paivi nda mesa kwithia ona manewe compensation ndisa ku replace thayuso na nzianzio ya kwa avoid sindisi no kutumia akili no kweka kindu kila chane ndukende mwana siasa akutumie weze kwikitia waisi thayu waku nondo wa sindu sitotethia gumala nondo ni sindu inenge mwana ni athelende batekane mine tu nikana tuikani but maandamano ma kisiasa ningwenda tumakunikile nesa tutome kia mithumbi nondo mundu no wikia socks yake na chatu no koza kamuko ka kwetulia baando jensi neka na ile kataleni na in case wa leo sio kamusi ukwithia no kuno kwa family yako kwa ututumia akili na tweke kwia nangia na tukwambia blame serikali nondo asiendo sia mthemboso Joseph Kilonzo ni mubiano uka kwaje kwa watu manyonge tukaendea. Yes, Mr. Nicholas. Asante mno. Sasa
mwana usu watu nenga kenda withia nitanena na enendi kila kingi ni kutongia enendi muvea alama tutumia message hiyo na alama kuna simu be umwa na kuku tukathiani mukuni wa simu na wendete kuweta maondo alama ende muno mawiyo wa Tito kila kingi ni kutavia enendi kana siasa mbaya moya cia siasa mbaya maisha mbaya na nundu akiu kila taile kwikanikana tisisi atongoi alame yumiti nikenda mokelia icio kumana na utumanu ulani kwitha maikandamiza masomo na kila kingi ni kukilia kisio kumana kwa ucha nundu nitisi kana siasa nthuku ithrive ya kana iende ya muno ila andu matena information kana ila andu methitwe me abine ni ucha na kila kingi no gukethia andu makathiani andimeani na moyo nundu wa ni kwithwa ni maende nesa na kathiani ni twende nesa na niende na kuiga kiocho na ondu tisongete ndikwikwatia ngai no kwika nesa. Alright, asante. Ni mugaona Nicholas Moli Senator Tomine basi kana kwa mundu onomwe wale tamba anaise thayo katika maandamano wa polisi katika maandamano ni kusisi andu ala mekwenda kuthokoania lakini ndakwasia ni momendete maithokoania kana serikali katuma andu makuka kuthokoania na nduithe tuma na andu matoa pate mundu onomwe katika andu mondhala mawa katika maandamano wawa kwa penda haki kana ailete kwawa na pate mundu ailete kwasia thayo wake na ndakwasia kana kila chatumia andu mathi kana maandamano chaibo ruto ilika andu maira wekwatio munene muno lakini mabika bandu methia ni ngwinthei na wethia maisha mamukenya ni mamubithie muno na ni wene akwo ndu wau pena pata wandu kosa kula na andu kuthikulane na kenda maya ta serikali la mekwenda na nya kwa woni wako ni kana serikali no ibindwa wa kwanzia ya meo ila ni kula na kenda andu withe ni matonda kubeba no endo na serikali kaba na muno ikwika maendeleo na kutumia mbesa cia Kenya nesa kinola munene ni kana mbesa sivo lakini tumikite na maisha bado meyulu na mwene nthi wa kawaida nunu thina muno ciana yenda skulu maskulu mena thina na kwena mathina maingi Kenya alama yatetwa ni utongo imuthuku wa William Samoei Ruto muvyamo no Senator wa kaunti ya Makueni ndani kitonga maza na yatongonya muvyano ndo akuka twemina ve muzeze ngona ndo me message ndina namba yake so ndi mwese ndizumya namba yakwa na kene tozia twena director wa Mr. Kelvin Erastus, please kindly allow us viewers and listeners more time to call koni kwati kwambela ingi tukanenga ndo makona simu muno mwana muingange kundi meenda kukona simu mwanango ni kwatia no mwende kumwethukisia ko musese ozi watu mandize musese amwethukisia na ndize no wela wanda byo isitwa yaku nitozia kiyo keu nondo kiyo cha mashabiki no sio kikewika kuithi twethukisia kiyo cha mashabiki maitu twena director wa Mr. Kelvin nitosisia keu nikandose ni twailia kusonga o na mbe ni muvyo mwanya nondo wakutambanya naitu kwithukisia Mutongo FM na kwelwa la Mutongo TV pamoja mitandaoni boni batovika mudia wa kilungu cha ikumbia siasa ni Erastus kwanza mwa twakiwa yetu geliana ila ingi kwa OU tiwanesa na nditungia muvyo mwanya alama ndeleza kwa ilia evo mukuni wa visa ola ni Sam Mbengei director ni Kelvin mwasi ya mitandaoni ola wa ikidia maundu mesa wasawa ni Joseph kile kama ni mavivie ndongo ina ile graphics na sio sia ilwa ni Joshua Kitwa kwa OU tiwanesa.